ia vanoa le se tongi mo so engol kanesa le nga au tulo pol tau fale. Poi la to onus full fitu su fata usanga so ifua. Ita ilua tau sanga mala fuatu la pusa meli le pusa. Lo ia va nga fati no ile siaki. Fengo fie siaki, ma te faia la vai oilo mota. O nei siaki ma fai on va velo ai kanesa tau fale pol nga au ele ia fie yo na unga. Ama wolo la pusa fai lo siaki, fai loa. Eu no lave ia ilo so ifua. Monisi fautuanga, tara no atu ila fo mai. Whātau ni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au kilani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiva car road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e oo I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ulawai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish whaiva car road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka wia. Now for another wellness weather report. Winter is set in across Aotearoa and there's a bit of nasty stuff around. We could be looking at a few gusts of COVID-19 and flu mixed with fronts of other bugs and viruses. To stay well this winter, mask up. If you're sick, get a test and rug up at home. And get your vaccinations. Back to the studio. Sounds chilly. Do those 3 things to help stay well this winter. Go to covid19.govt.nz. Sorry. Mahiri longa lwe. Angale yeri le radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ava Tomu. Ama.
ngata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma i le ala Ia, talo lamana pa ia mawalunga o le whaafunga tāpua i le atunu. A maise foi lau sila mai moa i le nei fo i tae au o le aso tonai. O le aso sfulma le ono le nei o le masino i ulai, lua afe lua sfulma le lua. I na ua lua sfulma le 5 minute o lewa te ai daily to lai sfulma le lua. Whamoe moe o lo manuia oe, mai au te fia i ma le nganga whaaftai. E whaatalo whaatuai ma whaafeilua i atu. I le po ia mawalunga o le tātou o tunu. Ia mwese foi, o le whaamalo atu le soifua ma le langi mama. Ia malo foi le fulau, malo foi ia le whaatotoa, ia ma le tauata i tiute ma whaiwaro Filipa. Sa whiangai ma le atunu o le nawa yaso o tona i atu. Ia le ua la whai foi Samoa i whanunga le lei. I le nei tai au, ia po o New Zealand, po Australia, po o Samoa foi, po o Hawaii, po o Amerika, po o Whealava. Le matawhanua ma le si ua le whanua, ma so se vaenga o le kelope o le mwhai o le mahua mai ai. Ia le au nanga toi amtalia le nei i lau lava ngangana. Le porokala me tasi lava i le vai aso, na o le asto nai. Ia ai tuli au pū pēa e le mamalu o le atunu. Ora e se foi le tātou feelinga. E se foi tātou tifinga. Ia mamata upu tātou te whasoa i ai. Ia manisi o le tulafono e whai ona tau whaapula. Mamata upu e fia lea tunu o e tau muri ai. Mamata i tuina i lea taimi ma lea taimi. O mea lo tutupu i Samoa. O mea lo tutupu le neia tunu o te tonu o le vānu nofo o le Pasifika. E maise le afianga o Samoa. I swinga o tulafono whavao mbalo. Ia ma le vānu nofo i fo i o Samoa. Maisi atunu o te tele o le lanorangi. Whatalo whatu ma whatu lau fo i le pa ia mawalunga. O le tā whatonu o le tātou vānu nofo. O pa ia ma mamalu wha le tala le lei. O pa ia ma mamalu wha le malo. Ia ai maise fo i o pa ia ma mamalu. Wha le atunu u wha le anganu. Ia wale tāpo inga mamalu i tama ma ainga. Ainga fo i matama. Ia maise le usonga i atu mua mapule. O i tu au ma la taua. O ainga i le tai ma le va o fonti. O tama le manua tele matoto o le fale ula. Sa ole masale o mua ma le laundiu na sai lua. Ia wha pia fo i tama le manua tele. Ia matoto. A wale fale ang fulu. Ia ai maise fo i le la au na mutasi. Ia ma oe tu mua le motu ma le nofa ma pu. Tui le manua whatalo fatu le nei fo i tai au. Lau tau au na Savea pesta. Tama le langi le urua i li i se yuli. Al Harrington tumunu vautanga loa matua la vea. Tātou mafuta. Ia ma tātou whailoa i fo i se ia o lava. I se teimi o lea uli. Ia e wha mai ai ma tau walunga le tātou por kalame. Tele ma tau puta ua tātou te. Tala noa fo i ma wha soa i ai. I le nei aso. Ia o mea lava sa tupu lava i aso. Ia e alu ngata i lea vaenga. Ia e toi so atu e tātou. Ia momoa e ai ia se malama anga a tiri. E te nofo file mu ai. Ia ma whaia la ia leo le whai unga. E malie i ai lo loto. Ia o le telefon meo lo tutupu le nei vai tau. E le malie i ai le tō whāma le whautanga. O Samoa o le waa wha ofi ngā tā. E whapena fo i o na wha malie ina ngā tā. I so o se mea la vai whai. Ioe. Be wha le anga nuu. Be wha le tūla whono. Be wha msinonga. Ia, pe wha e kalesia, i le kai lava, malie le loko no Samoa. Alo pusa o le na, patalo fatu le nei tai au. E le sau wha inga, ta mam tina matutua o le tunu matua asin sina. Alo le soifua manuia, ma alo fo i talo, wha dono manua, wā le manuia. O tiu te mawhai walo fili, ma o alo matama whanau o Samoa. I
so se tafa o le lalulangi. Whafte iatu, lo whai fo i o na mahua le tele o hau tau whaamrianga, ia pe a ngā i atu fo i tātou te whailoa i le tele o taimi, ma lo te talo, whaaftai fo i lau titi fo i tama, o lo manuia ai whaiva, e maise le nei polo kalambe, ia ma mawhauwhaunga e tu i nātu, lea taimi ma lea taimi motu ngā afa, ia whaatini lau mea i ai ia lau whautautanga, ma whai ai whai unga e te iloa, e tala whea ngai le leima oe. Awa e le tutusa uma wha moe moe o tangata, mai le tutusa uma tali e wha mali ei nai, lau lava whina ngalo, ma lau lava manatu. Ia ole nā, o si aua i a tatau le nā, wha le tangata soifua. Whatalo fo i nisi whaato ato ai tauru umai i lau whanua fo i o Aotearoa nei, ma lolo malanga manuia, ma lau fo i lau tō la tō le taima le la tō i le ala, le la tō i le ea, tai wa ave sea le tua le matui, ma le mangao, ma le maa whaalawei au, e mai se fo i o tāngutu ngutu, ma whainga tā o le asa, asa mai i le sami, po o le vasa, po o le ea, po o le ala fo i, ia o taunu mai manuia le whainga malanga, whelai fo i mahainga wo me masani, sa whaamuri atu ma taputapua i atu i lau tau whai malanga mai. Nisi o loo fau e malanga ese ma tu ua fo i au ki lani nei po New Zealand. Ia o le tatalo fo i le nā. Ina ia pui ma wha lao e le tua pe au langa vale o le ala. Ia po le vasa po le ea. Ina ia tau nuu le wha moe ma le whainga malanga. Ia nisi fo i loo taputapua i mai isi atu nuu o loo tau wha mautu ai. Ia ma wha moe iai ia le whainga malanga. Whatalofa i le nei fo i tai au, i le tō tele o pāanga, tō tino le tātou ala leo, ia le si ufoko Samoa i New Zealand i Aotearoa nei, lona ofisa au tū, whaasa lau i marukau, i au kilani, ia mo i la tau o lo ilunga le tātou apia fōlinga, Facebook page o le Radio Samoa, ia whapena fo i mo le tātou YouTube channel, a lo le soifua manu, ia whaaftai le langulangu sua. Ia mo tō fo i whina ngalo whaalia i lea taimi ma lea taimi, ia o se mitamitanga le nā, e loai, le fia se furu afe, ma afe o tau, e tuli loa le nei polo kalame, ai nao le tasi alwa, se wangara ua, mosa ua vanoa me lo mātou, o fisa i le taulanga, whātoa mwhai lea ona tali mai i le walau, ala langona lava i so se teimi e mawai le lau, ma le avanoa e whengai ma le atunu, ia ma whaasoa i le atunu, o se wha amrianga lava, ma se avanoa wha auro. Ia le nā, whātalo whātu fo i le nei tai hao. Ia ma wha mahalo fo le soifua manuia i le au tau ai maa. Ia i la tō lo a vea lo u leo mo u fōlinga ma u tala ma upu ma u polo kalame. Ma whai ma whilia i la tō. Ia mali li ia. O se i whai fo in kou polo kalame ia whai lo uivi ma whai au ki finga. Ia ale ala le nā, o te whaatalo whatu, i whaale taimi. Ia o ele tātou polo kalame, i le vai o le ola. E wā koe fulu ma maailo ngutu. Ona saula ia le ua whelesi, ma au le leia upu mātili momosi e mau fōringa. Ia le nā. Se istaimi whaalau i loa tu fo i le tātou numera, e mawai le tātou vai o le ola. Au ene e whatabala, le COVID i lare se soho le pēr, ia va pena fo le fulu ma isi ngase o le o tau mai ona o le tau malulu ta mam tina o te fa ta mala i lau soifua maloloina estemi ta watu le tau o male no fuanga ma tato fale o loa e maua iai le vai o le ola o la tato o e tal pese le fa ta lofa malo ia te oe ia o tato filoa i le leita e au fo I le anga le lei tele o le tātou ma taisiri le langi, a wā sātau mate I le ete. Tātou fo I whangalilo se whingalo le tapa au le ala tau, pe tua mani a, le whai unga le nei vai aso. A lele o sila mi o Samoa, wha whoka mai I tue fio le nanolangi. Ua, a tō tino le tama. Ia, ma ua tau fo I le ai o le penga, I le lofa, ma le anga le lei, ma le wha maoni o le tātou tapa au sili le langi, ua tātou wheiloa I ai lumo le nuu, ai le o tua o le nuu. O wheiloa I pu e o manu, ai le o pu e o mala. A wāl fōanga o lo lalava oe I ma o, rongo I o le fua ma le pa o.
Ia le na fai pese ale Polymite Express le telo tausanga ua tuana ia e manatua le to telo I tātou. Ia le na fo ia fai pese la wiloa sa tuli fo I ma mata I tu le to telo le au tā whawhau. I le na vai teipi, wai fe koui ai Kerry Road in the 1970s and 80s mai sole o fai se social. Ia e fai mai o la tā le Polymite Express I nai I Grey Lynn, ia po fea lava iei halls ma sani fo ia ma lai tai pansampi, lai tai fea I mangele. Ia tau muli umai le to tele o tangata. Ia na ola ia le sisi vai. Ia ma wai fo le fia le na vai tau, ma wai fo I fuki ngā ulu, ia ma fusu anga isi tangata. Ia le mea le na o le fia ma sani ia le na le Samoa, te tau wana tupu se mea. E tau alunga iai ia se po matango fia ma le mana ia whapena fo I se tasi o wha ini lawi loa alo tu unga Stevenson le 5 stars le fetu 5 le uso ia lofa manai o na uso ia ma le to telefo o le wha ini o na le na ainga sa tau muri ai ia le to tele o Samoa maisi lava fo I wha ini telepe o le pupuali I brothers mai nai laulii te le tausanga, ia, o whapena fōi ona lātou whawhiwhia ina le tō tele le pamalo le atunu, ma le tele le au te taa. E nā vai teimi. Ka talo whātu I longa le tātou apia whōringa lau te wawa ai atu. Oka. O Brisbane, Australia, o mai e le tua whine, ia politina fo ia kisa so le whai, sinta te vanga, talo whalawa, ma lolo soi fōmanuia, ia whapea fo ia mei tuila epa whawhili, has sent 200 cent, talo whai, ma lolo whawhitaili alofa, ai huma wei mariko ngai o leo sa, ia lelei, ona lata le mana, talo whalawa, ia whapea fo ia Daryl la moa, ta alofa malolo sa ria Daryl, whapea ia le tabaitai o Krista Peterson, ia e mai se fo o si Uta Edwina vai a onga, Welle Brown, malolo sa ria. Ese malunga le tātou Facebook page on the Radio Samoa. A mai se fo le tātou YouTube channel, lo mafuta mai ai, ia le tabaitai Amelia Whamoana, mai I Wellington, ma lolo se fumanuia, o le whailau tusi lea o le vasenga lea le YouTube channel. Ia whapea fo I Selenium Cell, ia whapea fo I Laupule, tupuola, ta alofa lava, ma lolo se fumanuia ia te utou, ia o lo mafuta mai. Ia po le Twitter, ia po le Instagram, po le alawa le isi fola, po a fo I isi platforms o lo utou whaungaina. Whatalo whatu Savea ma le tātou por kalami le Tanoa Ava. I aso tōna I te tasi te bawai le sao. O le ua mai o na ava mua le tua. Ia tau mawhafo I se ava ma tau au ipo le neitai au. Ia o le whainonga lea. Ioi, o le alofa o le tua. Ia ma le tātou taulanga osi le tua. Awa, o le ava ma le swale a le atunu. Ia ma lana anga tonu. O le taulanga osi lava lea I le tua. Ioi. O le taulanga o si lava lea, I lea nganga whaaftai, ma le whaamalo, I lo tātou mataisili, ma lo tātou mataisili ese I le langi. Ioi, alo, sa o whaala leile tua, I lo wanga le lei, I le nama yasu wa tūna yatu, ai maiso le ala whai mai o Samoa le nei tai au fōu. Ia, ma whaapopo ai yaso le soifua, le tōpule o le tātou mataisili le langi, I loutou soifua au ona, le soifua ngalue, male soifua tautua. Whatalo whatu le sunga tunu mafono ma inai Brisbane I Australia. Ia, alo le soifua manuia whaftai le whailoa I mai, ma le mafuta mai. Ia, mori atu fo I alo whaanga ma whaamnianga o le tātou porklame. Brisbane, Melbourne, o alala ma papa au elo tātou tunu, I le state of Victoria, New South Wales, whapena fo I Queensland. Ia, malo, whatalo whatu tātou polkalabe ia te uto uma. Tātou se atu I Hawaii. O Hawaii o to telefo I le I maulunga o Samoa alalai. Ele ngata I le motu tele I Oahu. Le olo ia il malai valele I Honolulu. Ia, whawau malo. Ia, mese fo I latou o nofo I Maui. O nofo I Kahului. Lahaina.
Whatalo whatu le tātou pole kalame. I le tō tele o tō no atu e a fo i e. E a koe a fo i e. E a o onga mātu fo i e. E whai isi ngā lue, ngā ia nāua tūlisi e ina. Ia, manu no whatalo whatu i le sunga a te vanga a tūlanga. Ia ma le te maitai a la sela. Lo o whaafonga mai maui. Whatalo whatu leu so ia puna te vanga. Mā lole so i fua manuia. Wale ma maore me o i tangata ma mafuta mai ai. Whatalo whatu i le whionga a leota. Tavo i Peter Strickland ma le whaletua i a sau i Malai. Mai Seattle, Tacoma, Washington. Le tō whine i a Alaisa. Ia, mai la tau fo i o whaafonga mai. Doreen ma le whanau. Salt Lake City, Utah. O le sunga i a Neville Noah. Ia, ma lo la tau fo i ainga ma i nai Roy, Salt Lake City, Utah. Ia ma le tō tele. Ioi. O pa anga tō tino sa onga whaatasi mai la tau le universite. Le Ecclesia Jesu Keriso la pu i o sungatai the Brigham Young University in Hawaii and Provo, Utah campus. Atalo whātu li por kalame ma Savea mo oe. Ia mau whalo whātu fo i ate. Oe man whātu moe alo man wia oe. Fika Fitness, Lino Manua. Ia, whapea fo i Vaiola tu la epa. O Welle Brown. Pai lātu umalo mafuta mai tasi lea fo i tabali i longa lea tunu. I lado fo i por kalame leo le Fika Fitness. Le sunga ya Lino. Io to tele tangata ua moli mawina. Ua mawai le wha malostino, ia ma le wha siringa malosi, ua pa ufo i pauna. Mai le teimi fo lele sa overweight ai. Ia, malo atu Fika Fitness, le sunga ya Lino, ia, ma le nā fo i tau mawhainga. Ia, ua pa uai le tele o pauna mamolo so i fo maloloina o le to tele o tangata. E seta tango moa, ta alofa lava, o sia tongiola, ia whapea fo i malo a pelu, mai i si o tātou nuu i vailele, tālo whai, malo le sui fua manuia. Whai mai whaafekai a Savea, wa e wha manuia mai, i le au tau oi maa, ma le au palau vale, ma le au whai upusa. E ole winga al nal tangata, ai le ase upuleanga. O na ua pau au le whauinga ina e Samoa o mo le palau vale po le ia la fo i te lito ina e talanoa mai he whamele ase upuleanga Samoa. Se vanga na le upu o whauinga ina mai le loto o na whaleo mai lea ua matua i pā a alava. Ia, o na whapena le ona yeitu la fono e pui ai whaala. Fo lele, ina ia pui ai le lei o le tamari anga, ma le tau le lei o se ngos tangata. Le lei, le atatu o e tale pese lea. E le o se aisua vai. O lea, o se aiponga iwi, ia le lei. Le sunga ia, yopu fai valu, ma le te mai tai o lau mata. Enjoy this song, and I hope you're having a wonderful, beautiful weekend as we do here in Auckland, New Zealand. Although it's kind of a little cold from the wind, but we can still see the sunshine up this morning, and it's a very beautiful morning. So I hope you enjoy your wonderful weekend with Savea right here on the Voice of Radio Samoa, 1593 AM with the Tanoa Ava program. When we come back, we'll be talking to Muriangatele Shusinga from Henderson Cars.
Le ka malo lea ua I ka fia foi kua E kau konga Lea e kau I le oki O a lama kinga e ke kausi ma le wha maongi Ua e foi mai la wasunga vai mau Fōlinga wha pea mai Ua e ai u wha pea lava o ele I kuinga sau mea ai Ai ngā mua mua lava ku e se o ka lolu au ma le whali fufi E whai ai lau kau singa Au funge e ai ma le fusi Ua owi loa inga lava olo ule anga I le le ai o se maumanga Nga ole usu I uka po I mai ua lama se avenga oka oka O I talo whae po ai le maumanga lenga e mimika mai ai Ole ala lenga olo mai fula fula kango vale ke le koe soa ai Awe Oi se malapanga ea ea Le ka malo lea ua I ka fio foi I kua E kau konga Lea e kau I le oki O a lama kinga e ke kausi ma le wha maongi Suafa pepe, ole a e mopo ai Kausi loka ko ainga, ele o se ai suabai Hangi sau, tau masia mea Na wau kala lava ele umolo valea E sili oe, ia ilo nganga E sili sili lo fai a vai le kele o kama Hangi sau Au masia mea Na wau kala lava ele umolo valea E sili oe Ia ilo nganga E sili sili lo fai a vai le kele o kama Ya le na lau matsa ma le sunga ya yopu vai valu Ile nei fo I tae au ele oeo se ai sua vai Ia le na saula ia hani wa e ngau Ngā o mea ngau wa Ia le lei Wha mwelo man via oe malanga ruenga Pea fo lunga le ala tele o Talanoa maile sunga Ia ta vita Iuli O lo ngalua e lunga o lea wala le teimile dei de whaafoina o se loli mamafa Ia wapena fo I male fionga ia fo muina Ma autou malava Mana tua ia woe O lo whaatinoina le dei ngā ruenga o le ave loli, ave pasi, ave taxi, ia po le alava, po le kiliva, po le courier. Le ala ngā ruenga po le upa fo'i, ia malo, avatu fo'i le wha malo, ia te utou, ma le wha talofa le dei tae au, ia ma le manatu, ia mau ai lo malo, ia ala ai lo ma fau. Au ai ine ne la vele ta vale, ia pe te tau tului moe I lungo le ala, ia tupu ai se wha lave ia te oe mana tua ia pui le tua I lunga o le ana tele ia ma ai wha oe lo saunga le mu whata si ema le saunga le mu le stanga ta ave ta vale mai lātou o lo o ti e lau ta vale o lo lātou soifua ma le saunga le mu o lo o iau tau au mana tua tasi le vale e le lua vale lunga le awala ia maso se mea fo I lava e whita loloa ia I le tenu ai whaalongo kua kau ola mai au o ngā umu whaelele wa kau pupusa mai le afi o puisu. Wai whaali, ia tūru ngāru ese ma le nānu whanga e te iai. Ioi, one mā lo sa tani ia, oe e ngā whaele ma ko iskanga ka ngā mea. Sa vali a whaele te tai mama o sisi me. Ta tai tua pao Jerusalem e kau o ingi a ba. Ia le nā.
Whatalo whatu ia te utau sa ngā lulu e mare malosi le rā mai aso wa tuana i atu, wa malolo ma mapu mai I Mount Malawa, ia, 5 aso sa ngā lulu e ai, ia male tolu, male lua le malolo atu ai nei le sova pe nā fo le sa pati le aso te hao, ia malolo ta watai, malolo fo le ngā lulu e, ia, le rā, wa isi me fo le, a whai wanga I fo I mata matapu, ia ta longa ta maiti le nei aso, ia, o le lapta inga fo le nā male tu walalo ina ia tapua I male fifia male nganga o le nau ina ia manuia ta longa tamaiti ia ele o se tulanga e whai ni futi ngā ulu wale au tapua I le sideline ia ma whaalele ai ma upu fo le ta 5 kilo kalama ke o kai se lau kilo kalama le mamafa ia le nā mai le ngana ai le ngana ia ai foi ia male lau fai wa mana tua le le maule no fai to wina atu le po na po e ta u tele e fai mata iala mo I tato I so stemi tal wai on o le o ye le tu la fono le Criminal Libel Act o sei I tato ia ma fa sala nai pe a fa ma ni o tato mo riang mani tu o inga le tu la fono e winga I le whaaleanga inos tangata malona tamali anga. O le fasiotia o loda tangata le leis character assassination. It's worse than murder. Ioi, tu la whanol na Criminal Libel Act. Lena toi whaofi mai le lua afes fulu mara fitu. E le leila I le taimi, wa le mele na leina toi au mai le tu la whanol na. Ina ia po e ai tu la epa mara HRPP mara whainga malo. Ia le tangata matautia le nei. O la pi, ia po ni tangata fo. Ia whapena, o na sai ti ai le tele o tangata lātou te whai tio, ma maitua inga I le malo tu le epa ma le HRPP le nā vai tau. Ai le ai ni wha mauninga, e le wha vai na fo. Ia o tau se sila la, wa fiwa su e ia o la pi. Ai le maua o la pi. A le ale mena whai. Na wha tonu lava e tu le e pamala na vaenga. Leo, o e po e mai, ia stamo King Fai Popo, po e mai matala paunga, po e mai matau alai, ia po e mai e mawhaioso. O le mea lale nā, leo te whai atua nei. Matau tia le mea o nei ai. A whapea la, su ele au fake page ele mo au fake page I lalo tu la foto nei su ele va se ia mo se fa mauninga o le fa fita uli mo tu la mai o le fa fita uli tu la mai le fa ngai no tu la fono nei lele wo mai ala to mata mai la to e tusa ma la to tu inga ma la fonga o lo fai le malo a fa lo penga te fai langi. It's a fake page and it will be very difficult to trace that person. But if it's the website and your radio and your real page, it is a recorded sound and recorded video clips of photos and pictures of the actual people or person committing the offense of Criminal Libel Act or defamation. Yeah. O lele la wa ye nei la e se mai me o fake pages for lele Facebook ma le me o isi websites. Ia po o penga te whailangi. Ia po le social media. Ai o lea la o sila leo I le wha mauninga o le ata leo o lafo atu o kilipi ia o videos ma saunoanga ma tulenga le tangata le whaiwhaleangai ia le malopo o lava. O ila, o le mawhailona toi alofanga se tasi le mta upu lea. Awa o lea wa mai whaalialia I luma o mata o ngutu o le taimi na whaiei au le fonga ia. Ua uma na wha maumauina te ngata malafo I o le ofiso le leo. Le la ngā lurua I nei leo. I le viewina, they are viewing each and every clip about what was said, unfounded, untruthful about the Prime Minister of Samoa, about the chairman or the Minister of Agriculture and Fisheries, and all the senior
cabinet ministers of the fast government at this point. Ia le na. Whaatutulak tala I le tūlanga o le mea. O le mata upu le o lo o mori ai stasio to ina whaasale lau mai Australia. O lo alo whanga I le tūlanga le tūlanga. Le nau nau tango e whaamarino atua I le tūlafono. Man tua whole tūlafono le nisa I ai lava. And ave said, I le luafas fulma le tolu. O le tūlafono fo I sa siri na ili tata I ai I le to o tele o tangata. Ai pe tai. I le tele ia ni tūlanga fo I le o ni morianga sa whai ai. Na iei leo na natu ai longa I le tāua. Ai pe tai ane. Ina ua langa loofi na ngalo o tangata ma iei lo ma mea nei o social media ma mea pages pe o na iei le page o la pi. Lea na matua I sa mala I tui la epa male malo le kapeneta corruption meo whainga whaalatua whaasoli tu la fono I le nawai tau. Lea lona mana tui tu la epa toi whauru whale tu la fono le luafes from fitu. Ia, ese mai lai le fake page le na, ale social media. Ese mai le na, I le polkalame tu sao o loo vava ai iai tangata, I le au whaasala lau o loo whaia a lato channels ia, lato leitio, ia ma lato social media platforms ia. O lea la ua maua teitai ai lava. Ia pe whio lo sila mai ia ta, o atala o te lafu atu, ia le na. Tau ai la o na mawhau whau le leile tangata whaasala lau. O ia na upu I whai. Walanga toi mai tau mai. Ia ma whai o na pu eina. E le ma whai lao na e alo ai le mea lea. Wa e toi moli mau lava oe ia te oe e tusai mau tū, mau wanga, mau tanga. O upu sa e la lafo I le stangata. O na silo la ia lea. Saulai au mai au wha mau ninga. O se mea leanga na whai le te mai tai pare mia ia te oe. Po o seisi tangata, po o lea tunu. Au mai wha mau maunga na. Au mai wha mau maunga na e wha mau ni ai. Ia, wa tū lola I lau mea vale. Tū ai le mea I oso loa tū le te. Le ai masau wha mau mau. Na o tala ai watu tangata ia te oe ma wha lele lava I te mi uma. Ia ma wha sala lau o tua ia. Ia, o na awhia lola ia leo le tū la whono le na, o le Defamation Act. Whai malo le I loa. Whai malo le malmalama. Pe iei ni me backup ai mea ia. E iei la. Ia le na. Tali lava la oi, iei wala ua maua oi, wa e toi muri mau lava au kilipi, ia mau whaasala launga, mau wata o ngutu, mau mata, mau upu sa whaalele. Na pu e maua mai e istangata, ma stoa lelei, e iai le tai au, e li liu mai ai ia mea ia, whaasanga mai au, ma ai ia. Ia, ai, yo te whai atu ia, leanga ele o se tūlafono na whai sa vea, le tūlafono na whai ele malo. Ia, le mea lawale nā ia, le tūlafono, a sau, le a se whidaunga. Ia, ai, le lei mo manuia, o le tūna, le tūlafono. Mai fo ele wha maunia, o le tū le nā o le tūlafono. But it will also set a precedence, le wingo le tala na, o le a wha tūlai mai I le tūlafono. And in the court of law, any new cases will set a precedence for the next cases in the future. E au ngā fo le mele, tu la I mai ei la ia lea, o le whata o tonga o se whawae, ma o le tali fo I lea I ai, ini mōri anga e toi au mai a whaapea whaasanga I nisi tangata, I le lumana ai, e winga I le mata upu lava le nei e tasi. O le tali tonunga, e tau o na whai ni ai, o tu ai ngā mōri anga whaapene. Ia matua ngā soli tula fono whapene. Awa, ole ale ma whai e lava. Ona tu ua. Ia le mea, ole wha leanga tangata. Ai, le ai se wha mauninga. Ma se tūlanga e wha vai ai. Ia le nā. Ole me fo le alofanga I tangata whapea, ole saurutonga. We have the rights, constitutional rights. Constitutional rights. You have the right to fair treatment and natural justice. You have the right to life. You have the right to freedom of expression and freedom of speech.
But then, na sau e lole o lesu la fono e a fei ele tu la fono lea. E ei lau sa alu tonga e whaali ai sa loto lau fina ngalo. Ma lau ai a tatau. A o le whaala me lave. O le awa i a tatau le na. Wa e sopo loa i loa. I le whaale anga ino stangata e au noa ma se wha mauninga. O lona winga, not every right is an absolute right. There are limitations to every right. E iai, ia le mea tau, o le mea tau whilima, ile, ai a te tau a soos tangata, ma soos e ai a te tau lava. Wa sopolo e tua o i whaaleanga is tangata, ai le eini wha mauninga, ia o nei lola ia lea. Wa e solia la le tu la fono of Defamation Criminal Libel Act. Ya, na whai wea ele malo o tūla e pele nā vai tau. Ina ia pui ai i la tau ma le tō tele o tangata sa whaia ia tala leanga iai. Ia lea lana tupu nei a King Whaipopo, leo tō sile a King Whaipopo, mana mea o whainga tau na tō e tuua ia lea tunu. Te ilonga e uma. Ia na toso i ala ia lea whapea o le whaamsinonga. Ai, o ia polonga. E polonga le tina le ainga le toa lua lai wha muli mai o. Polonga le whanau i le lewa ai le tama. Whapena. Ia, tasini natu langa tau o tele o toi tau iai ia lau. Mai tau, mai le tātou pola kalame le pō ana pō. Ina ia mawhai. Ona a veo se tu a lalo, ma se tu mumusu fōi. Ia ma se lapata inga fōi ia i la tau. O lo fia whaia menei. O le whanongo longo tala i lea mea ma lea mea. Ia ma tū loa oso lo wha popa le mea. Ai matua i e le maana ma lama i se metas. Nei whaia sau enga, sau survey, sau research, e winga le matau pule nei. Ia matau. Lena whatuai. Awa le oso i le oso a popa ai te le maana ma lama. Whai lau assignment. Au mai facts, whaaputuputu i o tafa. Awa o evidence, hardcore evidence na. Ai le na o le whai a le talafulele. Mautou alo whanga le tuspa ia. Ma tau pea le swafo le tua. You know, using the Lord and God's name in vain is a sin, is a serious matter in the eyes of God. Ioi. O le whao ngā se o le swafo le tua i teimi uma e alo whanga iai. Ai le o whira ngalo i le atua. O lo o alo whanga i le whawhonga male whira ngalo male swafa pa i o le atua. Ai le o le whira ngalo le nao le atua. Langa o la o umana moni mauma i le tuspa ia. Ia i la tau e whao ngā se le swafo le atua e alo whanga iai. Using God's name in vain is a serious matter in the eyes of the Lord. It says in the Bible. Ia le na. Ai whaturofe ma ia langa o mātou nei, taltununga lava ia i le atua, o le atua lava ia lo whaari mai mea nei a mātou te tala noa tu waima. That's bull crap, and I'm telling you right now exactly how it is and how I see it, and that's my call on that. Ole matua I pepelo lava o lea la fonga ma lea ala fanga. La tātou o tālu tātou na i tātou whasese. Langa foi mai tala noi le fionga e muli anga tele, Schusinger, ia ma le au whainga aluenga, Ale Henderson Casa. Malo soy fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Kipi siti, iti tono lau fale, leche ma fafagu, isi o fanagu. Kipi siti, oka sama sagu, fufu lau walu, iyo me fatagu. Oke aka mapaila o kala, ide kala mai ane mako kama, ide kipi siti, aka ngaka I kasi se siti, pero se ki apura, e vai nga siti, whakoanga, kipi pei o te whasi whalawa, paai a kulawa e iloa e leanga, ai shungu se I mawanga numbers, eke fia he ai aku o ka ngaka, awa eke aka
savadi masau. Keep it CD. It's a tunnel of valley. Let's not favu. Isi o fanavu. Keep it CD. Apa sama savu. Kukuala walu. Iyo me fatavu. Oke o foi leali ile malonga leiloa. Liki po I malala oa. Hei ko se aba maso masoa. Kiliba fua usiki si fare oloa. I makala ile bani atoroa. Ai furia kuai male sano Samoa. Popo kanginga se sena o kiliba. Fia ba ai olo I makawa se singa. Awa ola o koe leilo se faya inga. Paula vale se seke leo Afrika. Fia sa olo ko fua o yaka ika. Burn fua awa lainga o ika. O ke leika I se ika me mika. I do waru fua fa aka waku ika. I se leka ngaka le I luma o le kava. Pamayo Mr. T a o mishido Keep ki it CD. It's a tunnel of valley. Let's not favu. Isi o fanavu. Keep it CD. Apa sama savu. Kukuala walu. Iyo me fatavu. Fia maua le kanga o ke leiloa. E ngoa I le ngoa ngā o ke leiloa. Sunga fa aka oloa. O mea nge o mea ngā o I ngā ko keiloa. Outlaw CD4 hoki a koa. Po ngai mai walewa o ngā auti Samoa. Hawaii, Amerika, Samoa. Leo te kama ai pasi moa. Aka whaka ngā leiloa. O e lawa lea sa kipinga a koa. Kipi a e kipi a koa. Kipi I le kipi karosia I si Keep it koa. CD. It's a tunnel of valley. Let's not favu. Isi o fanavu. Keep it CD. Apa sama savu. Kukuala walu. Iyo me fatavu. Keep it CD. It's a tunnel of valley. Ia le na mana ile pesena na gas futi alo lama la pata I toi fo ile to tele o tanga nga o I fo ile I me CD ele o CD o e ki ngo fa ma kipi CD al to fa le fa ngo I ma ave fa ta mo mo ile tupe ia le na mana ia fo ile pesena na gas futi alo o le u se full minuto ko te le tu lai tasi o se e to ta to fa slonga e ma u ma futa mai ai ia le mai ta ia Annie mai I le tātou whale tā vale. Le car for you I nai manurewa. Hata alon fa tuing balol se fo nria Annie fa molo nria fo ema le au whinga luenga me se fo le ni pule le nei au uli. Alole se fo nria. Ta alon fa lava. Talo falava male ko sai fo ma lange male mo fion ko ile ni tula le uli. Ia lo se solo langa le lava ia le ka fo you fo le nei vai tai male malulu. To whainga luenga nei, oni o e ini se mato au whainga luenga I o mau fule fulu. Ia ole mato fule fo ele whainga luenga ngai e asko ngai. Ia le anga le vidi mea ki me po wa onle ki o Samoa. Ia kai lava mo. Kai lava mo ko ava ngoa malai mga ia mai fo i o mako ngai fo I piko ngua man reu o fai fo singa mamau mai mako. Ia. Ia mai lo waso. Ia, Annie, sauno ina fo ole tua fine ia. O fo yo aso fa pene o aso ande e tuli matai le atunu ia le porkalambe le o le Tanoa Ava. Po afungi me marie o afungi me o mafu mangi me O le aso le ata mali fia. Ia ngala. I always look forward to that because it's it will be a surprise to a lot of people, the issues that we talk about and and share. Yeah. Talo vai. Ola se va ia tu fa fo. Manel talo tau mo uto. O fai la wasinga malulu mal pua o fo ma ko piko ngai man rewa ya. O ke lo le me foi nga wa fling wa fai apa lai ma approve ya ma o ngai ka ka o le malulu o le fai nga Ole mafai mga te straka vale au mga we engale pala ya mama. Yeah. No le. Yeah. Ito tele ni si fa so tai mai lungo le to apia fallinga mai isi no fanga mama o se atu ma okilan. Yeah, fa pena lava ole tele lava le mato le masina ole tele lava mato pala mai o
Christchurch ma Wellington. Ia e mase lava le vaenga le ia le tato tangata foi po fa alam fa na watu no alam fa ina no mai I ngaluenga fa vai taimi. Ia olo mawala e ini so la to fa na family e ina foi tava le net ka for you. Ia e fai foi ana palai la to wala fa inga mawala ko ngaluenga foi la ele kai kolu ka sanga. Pa popula ko ala ko ma ka sanga foi fa inga foi. Ia wa mfai foi ngama ko sa sangi mo ila ko wa foi le fio ai foi ma fia lo foi ngi sipiko o me lo au ma wa ila ko. Pa tai ai ala to mo la to lango. Il mato fatava le foi. O te loa, o istinga te tau na mostof so ta inga. O le tō tele o tātou tangata Samoa fo I ena o mai meo ngā ruenga whawai taimi. Le la wa tūla lata e toi fo I Samoa. Ia wae e awhi uma mai a ilunga I au kilani nei mata penga toi malanga. Ina e mawhai o na whaatonu wale ta wale ave Samoa. O le awhi. Tai awhi mawhafsiri o na o mātou. E le mawhai o na mātou whai anei tā wale ave Samoa wanga ai ua lako peke singa sa kā wale. Ia ngā suela I la ko sa whale fwe la ele ave ai kā wale e whai ave ai. Pa le mako o la o advice ai la ko pe whape mga whaka sa kā wale nge ai ave Samoa. O le sefo la ko kupe ai o whakau Samoa la fwa mo kā wale le Samoa. I ngai lo le whakau koe wako koe koe whai pepa koe kiuke. Kuso le siwai ngā kupe ngā la ko la koe mai mau. Ai aua la ko whakau le kāwale Samoa. Ia lai fumanga ia kāwale Samoa. Wakele fwoi kāwale fōlai mu Samoa ngai lo ingei. Ila wawa ai aku ai fwoi. Ia I Samoa. Malo, whaftai. Ia, e si vaenga te fia sauno ia ali o mele tā telefoni ma le tuatus. Ia, ele lava sa si vaenga. Ia, pa ole me whamanatu atu o le soria I moto ma le ka for you. Ia, e mātou ele mwhainga ma whainga ko ngi mako cash money po ngi price o mai kele malo atu nufe mai o le fasala watu. Ia, familia tu lava. Ia, o mātou ele whaini cash back. A fia moso cashback ia o te longa ye si ka vale whainga whai ei pa nau ta ka for you e ingi si vaenga fo I lenga fian mato wharita vale benefiti ia o lato manao ia mauni youth ia familia te fo natu langa lo ia lava le ia inga le ka for you a fia mana mira sta soni la plainga ta vale au I lunga benefiti en whainga e vili mua mai ia ina in whain mato whamataltala atu au ai inga nei te wai mau sau mai le te sau watu lo youth lo afalinga le benefits ia ele mawhai family mole e mawhai na mato whai nisi o ta vali a ele mawhai na mato whai benefits dan le wa iei fo iei a inga benefits le wa mai a mato e fsasoani foi mai o nai a inga I tele le tupe alu ta vali ia la te tupe alu nei tamai tu le ona benefits fa mole lava ia o fa malia te foi natu langa o nisi mato telefoni e mato telefoni vili fua lo ilunga mato Apple over se laulo lo fitu 5 ona valu ia mal mato e translate ko se lau Grace South Row Manure ua pea fa pea te fisu mai a palai so ta vali a fa pea te e whaingalwenga full time a ia ni tongi ni bad credit lo tongi ia su mai tata noa mai e whaina mato sa soania tui vaenga ia pole alawa ta vali te whimana o ia e whaingalwenga full time a le angalo tongi ta alafu ia o ia mato ia inga mato sa soani mo oi Olo iei mato travel phone whaina na taunu matemi nei mato SUV 7-seater ma le 5-seater. Ia mai se foi nisi o mato travel la iti mo te pulanga. O le mato four-wheel wa lua masina tanu na ngasau mako new stock. Ia wa kele ngalu mako four-wheel a whapeke suma. Ia whatever four-wheel le wai kokongol mako yacht kemingei. Ia whainga e apala iai, a whape e se siku ainga four-wheel aku kua e ke fia apala iai lo ile iai. Ia whainga mako portfolio application, ia whakali lo ka vale pe a whape o le o kam whakali mako new stock. A whape ala e le mamau o e ma baukilangi. Ia e mawhai laman mato sasani mo o e lungal mako Facebook page.
o lo whaungaina, lo whaifuna wha matutata no tuai, ia inga o se ninga mai o details, and whainga matufatu mua lo application online, ia en mai whai o na vili atu oi nisi o ia inga whamanata tia oi le bank statement, e whainga sen mai, e whaavai hello lo apalai, a whape whamaliaina lo apalai, e whaina matatongia lo pase se tau, ia pen whaifoi o na sen fuaku lo tāwale lumalo mo tau no ma se tongi, o nisi o ia inga te mātou, a whapea e te maa, i tonu lawa ukilani e te mana ata pikilo kāwali, e whaina matatu ole, ono se furu lau tāwale, te alo i mala tāwale, pia esu mai mo pitinga lau tāwale. A whaia ia nisi o whia apalai lau tāwale, e whia wawe mana mia ale tāwale te mne, e su mai tonu wha tāwale, i whaina wawe lau apalai, ia i mātou neo Samoa lo au ona tuma o tau, i o mato tua tusi o le tolo se lau Grace Alfaro Manuewa, ma le mato Facebook page e free mo i mato Samoa. Ia ma le numero le ova se lau lua fitu whaiva na walu, e fsaswania tuai mo o e perfia mana mia sa tāwale. Ia ma le whaalo alo lava Savea, ia mato lipo tipupuna ma i le kafo iu po le sori e moto, ia o lo fotelea tu lava le mato pule ia Rick, alo faina ana au ona tu mo tau ne malo Samoa ia por Pasifika foi lo tau pa o mai mato pito ne foi vai sai mi ia manu ia tele lava le a fiafi manu ia le weekend tai lava mo mato ava no Whaftai Annie, mo bia fo le nei aso, e mese le sapati le aso a tau, whenua i le vas fo, ai whasoi fo ia. Whasoi fo. Le nā, te bai tai o Annie, e whai mafonga tā mori o le li i pule o le tātou whalta wale le nā le card for you, le sunga a Rick the Man, ia ma lau whainga luenga, lua se lau i wabalu se i o le tolu se lau, Great South Road i Manurewa. Ia, ale o le nā wala, au le lātou telefoni, e le aise tongi ovalu se lau, fitu o le ovalu se lau, lua fitu, wha iwa ono valu, ovalu se lau, lua fitu, wha iwa ono valu. Nai whasisilanga i o tonu mai o le Vax Drive, a le Assemblies of God, ma le NRHCC. Whamau fwoi lalo le aso sfulma le ono iulai o le so le nā, le Vax Drive, o lo whatino nei a le Assemblies of God, ma le NRHCC, o lo o whatonu ina i so se tu aingo tui. Nai whai le tui le temine o le COVID, o le booster, pe fwoi le tui o le fulu. O le nofanga o lo whatino ai, o sa mani pule hall i Mangele, tolus fulma le Valu Robertson Road i Mangele, mai le iwa i le tau anga i atu le tau le tu la tolu i le afiafia nā nei. E maua pepa e fesosa ni atuai e whatawai o loa mo le ainga, ia whapea fwoi ia mewa fifi mo nei ainga ia mawhanau. Whamule toi whamuna tua tu le mbea le nā. Tā ua tele walanga tātou tele kilia le lei ama ma whapea ua pē atu le siamo le COVID le sifulu iwa le Omicron. Ai tā ua tele ia ngai o inga lea o lo whatino pēa. Nisi o whala putonga pēo na yeile ia le tāpua inga le nei le Assemblies of God. Whamau i fwoi lalo o le so lo whatino ele la to Vax Drive le nā. Assemblies of God and HRHCC o lo whaia i le hall al sa mani pule hall tōs fumalwalu Robertson Road Mangele tu so sa mani pule hall lea le zitu o lo whaafsanga i tōnua ma le ekalesia fo lea Yesu Keriso lau po ia sungotai au le si tu o lea wala na o lo i tōnua i le mount o le fionga whamui na David Tua mana ia lale nā, a ngā i ai o tātou tangata alo whai le tui o le COVID, whai le tui lona tolu o le COVID booster, ia whapena whai mo le tui o le whunu. Le lua booster le ua umana whai, le ua oele na whai umau tui whai e lua whai lau tui e tolu o le booster, ia o male siono masina tui lo o le tamala na o pufta. Ia, ia nga e whaarongololo pe wa wola makukupu ngiu apa au wa fielele wa le koe fia savat. Ia seti ala e lua talo falava. Please go and have your vaccination at the Samani Pule Hall today, 38 Robinson Road in Mangere. And they're also giving away free vouchers
food vouchers. Perhaps you might be lucky and get a petrol voucher, because petrol and benzene are so expensive right now. And there are giveaways, some stuff for families and friends. So please take the children over there, have their vaccination done for the flu as well. Talo fai. Alo, Tas Wiki. Le visile Tas Wiki le ife mai e tau. Tamara Stanley, talo falava ba lo se fo benria, ale o ilo atu po fele o mai mo mai ai. Tamara Stanley, ngalo and se misi se peti, talo falava from Papakura. JJ Fangamoa, watching you, brother. Tamara Stanley, from American Samoa. Ili, okay. Ya, fatalo fatu tato proclame Tamara. Apiseka talulua. Ya, fa perfo I Paulo Falanico. Tas Wiki, fa mai Tas Wiki. Se Savea fa mole. O fe e wo o ia le mata upu lea. Ile vaenga lea na pasi le palemene. E fa solo muli tua le tu la fono. O whainga palot, tu la fono o le matanga banga o whanua maswafa, whamsinonga whanua maswafa. A se o se teimi o no tali atu lea whaavave ili tulanga mea leo te loa ya uia o lo oto iai. Ia ai malei unga le whamsinonga mawalunga sa whafonga ina o lo manino mamalama. Ia I tu ai ingo mata upu mwhai ona lo tea mama ta upo le mfano lo te le lua fe lus fulu o le whawai. Lua fe lus fulu. Ia po lus fulu. Ia se ia las teimi tatu tala noa le ma whapena fo iona. O na whailo le tunu tūlanga o lo ta oto mai ai I le teimi nei. O lea ua lus fulu ma 5 minuta o te aile tu la tas. Ia, whawhianga sui whiwhiloi o le nei auli.
E whafonga le tautua mo ole si ufonga Samoa, le radio Samoa, lima i ka tonu wa moia o Kilani, i ama Savea Pesta, a se yuli le neifo i au uli o le aso to na i le polo Kalame Savea mo le Tanoa Ava, e te maua i le sao. A whatonu le tu la e lua, e nei whasi silanga, le tu la tasia, pe o le kasi e sa. E nei whasi silanga i o te vatu tau nu le tātou ofisere. Ta au le nei o le mawhtanga alo ma tama whanau i whale toi, i satu pai tea. Si o toi tilo whaale leia tu i ai. Tu launa Samoa lau whaafonga o le nei whaasi silanga i whaasi no tonu lea e le mawhtanga alo ma tama whanau. I whale toi i satu pai tea. Lo alalam papa au i soo se i tu o au kila dinei. E whapea. O le ato e whaatonu ino le tātou mawhtanga i le astona i aso nei. O le aso se fulu wono le da, lo no winga o le aso. O Julai, i le no fuanga masani, lua tas tolu, Wordsworth i road i Manurua. Whabal mole, i hau tangia le tātou teimi o le sifulma le lua i le auri nei, i le no winga o lai wha o ngā lai on le fongo le kemil nei. Mana tua mai, mea umalawe pei o na wha ilo atu i le mawhtanga ua mawai. Monisi whamtalanga whafsota i ane asiata nu ua usala, e le o lua tasi o valu fa o iwa fitu valu. Toi whafonga numeral na. Utolau. Asiata nu au sala e le o lua tasi o valu fa o iwa fitu valu. Ea, le na. Hai moana i le na. O lisi fasi se langa le utau mai le tātou ofisa nei. Mai le tātou whanofofo tua Samoa, le whanofofo tua le nei, whasisilanga whaamule whailo atu, o le tofa i le whanofofo tua Samoa i Aukilani, le whanofofo tua nei, ta ua tele, peo le ainga tele leo Samoa. Whailo atu mo le nganga whaaloalo, o le awhai le tātou whano, o le aso lua o le vai aso fau, o le aso spuma le iwa le nao le masina le nei o Julai. Mai ole a whaataunu uina lea i le nofanga le mauta Samoa i mangele. I le itu lai ono le fiafi se ipa i le itu lai valu. E mana unia, tātou members uma, moni mta upu tā ua, te tala i le ava noi so se Samoa, mai tasi lea vaenga tā ua tere. Wa umatimi o vaenga wha upu whai. O le vaenga whai o le fast leo wa tū malo nei. Ia leo wa ngai fu e le HRPP. Ai, o le tāu o le whono tua Samoa. E le whai longa tangata, o i tātou uma o matai Samoa. E o lava i ate o tau ti nāma te mai tai whapea fōi i a le tupulanga televou. O le malosi le nā. Āwhi fio mai. E le o toi whai longa tangata le tātou whono tua wa atu ia o pufai na sa fai. O leo wa tu ma lo le fast. A le whono tua, o le whono tua mo Samoa uma. Ia, o le lo saidia i le whaalinga le nā le whiunga le te whono. E whapea whai le tusi mo le te utupe o le tātou komiti whaafoe le nā a le whono tua o Samoa i Aukilani nei. O le a whai le tātou whono o manatua mai, aso lua o le vai aso fau, i le itu lai ono i le fiafi. Ia tātou te wheilua iai i nā, i le mauta Samoa, po o le Samoa fale Samoa, i Aukilani, o ngā tonu o le taulanga whātau i Bangele. Ia, ma nei le nā, o le maupopo o le melo te whātua nei. I le whono whautua o le Samoa. A wā au o ina iai se tae au e mapupu e. Ma la foi le to fa le malo e fiasi si mai e New Zealand nei i tangata Samoa uma ia ele o se whainga malo le fast ya fio mai e vai mo yolo iai pea le vaenga wha upwhai ma le hainga wha tutua i le tua Samoa ia ma le whala putonga lava la tau ia ale fast ioe e tu mau pea o na iai pea ai o le langona mawalunga ina ia fusia tātou le whau o malo. O le whono whautua. Ia, o le ua talo atu. Ina ia mawhai o na tātou au wai mai.
E le whai ai i ni sui o le fast, po ni sui o le chapipi, po le tautua po ai lava, po le SNDP. O Samoa o poto lea. Awa au na masi mai le malo mai Samoa. E le tari e rai ngore fast. E tari e Samoa mala na whono fau tua. O le tāua le nā. O le tō mumusu watu, ma le wala watu, ma le nganga whaalalo. Afio mai. Ina ne i tupu o le fo ini pe fea i aso ia. Ia malo le whono fau tua a Samoa ma le komiti ma tangata uma. Le whono fau tua le nā lena, tau mawhaia le tātou tūtou tas. Ioi, e ui ana, whai i eitala tangata ma. Ia, a o le tala le nā u te whaia i tangata, e whai tala i le whono fau tua ma le tau mawhainga whaatau whaasai ei. Ia ma puni le ngutu tulau le whaafonga le tunu. File mū le lei. Au e te so ona oso, mai oso vale. Pea le sau mea na whaia i le mafutanga lea. E le tongia sau maa. E te sau te whai bea masal salo, e te sau te vava ai o pū. Vava ai masai, vava ai masei tono le mea lea. Le ai, o sa moa lava lea o poto. Sa au tau sina sila i ai le whaafitai e le fionga le mai tai pare mia malana au malanga ma malu. Ioi, ma le whaatonu sili, ma le whaurulunga. O le matanga alwenga le pare mia le fionga ia. Anga fili shem leo. Nalalale na lea leina o whai atu nei. Ia wa upu sa sawa yo te watoa o le lewhai mai o sesi. Ia te au se teimi tātou te whenua i mea tumutumu ia ma mea i nei. Ia na utou malmalamale i upu e lafo e watu. Ia ma utou sila fiai. Ia na o le tele le tautala ma le tautala. Oi tau sila e ututu e whai mea nei. Oi. Na tele o le tautala. Ai tu la ilo sa mo la fatino me tau na fatino yaso ma lunga fa pene la lafi uma. E so sola na mumu mai fa pepe ni lango mumu. Ai leo maila i tonu ta ere matofu le vai o tama io la alo te ai le tau pispisi. Le na, ya, le talala le na. E au ngā ile watu, iluma. Ia manatua ai, iri solomuri upu e tau na whai atu. Awa wa whai so ia le belea. O le tau ai maa pala vale, whai upu leanga. Ai a lolo ia i tā ofi o tangata whai mawhauwhaunga. Wa matua i malemo a tō le tō whāle atunu. Maleo tō e reo maitanga te whani. Le ala le nā, tātou tū la i Samoa. Tātou tū la. Whai mea mo le tātou atunu. Tātou tā pena ma mau. Ia, olo o iai i le whaalongolongo. Ma sa ua le wā. Se teimi e leo ma mau. Le tai au a fua le nao Samoa. Le malanga alo ia mai. O le whainga malo. O i talia. E tali e le whono fau ai lango mai iai. Ia le a inga whātua i le atua Samoa o le fast. A o le whono fau atua. O Samoa poto atua le nā i lona tūlanga tawa whai. Ia umala ia, tātou whenua i le ono i le ai vaso lea i le tau le. I le fiafi o le asolua. I le maota o Samoa. Sau tongi lau maa. Whailo usau ai leo lau munga matau ai maa mai fafu. Ia wao e istangata. E o yaso whapene a le sa munga mai fafu. E o mai. They feel out of place. Wa mai ua tūtū ma mau mai. Ai sau e tū ma mau mai na. E wala au mai Savea pesta. Siata a oi tisi o tau. E se meo te au ngai. Ia se meo te au ngai. Longo mai o la au tū atu. Ia vai le tāu o le melena. Wa sui le langona o le tangata. Wa fia whale a lili fua. I se tūlanga le lei. Tau nuu lo i le malai. Whaasino loa. Lasa meo te au ngai. Mali o tātou le. O ngatasi fuali futia. Male umele. Ia leo ua mo se ava no. Ma se masele. Vali mai ai. Whaasino. O le alu mea. O te tū i e whaasino no fua. O te tū i e tau manu le mea lea. O le alu mea. Whaasino sino ta vale. Mai le tele o mea. Tu i le vaenga o skula ati, wale saungo le mua, tangata ma fas, ia. Oka. Tele me te tau na whai. Ioi, ai tātou te whi mate ai, wa iei le matenga i lea mea, ma lea mea, o ai e fasta, o ai HRPP lea. Le ai,
Ua tū le malo Samoa mai tau whai o na tātou lolo iai. Ai leo le whātautau ai pēr, ma whātautau ai pēr, ma munga, ma tau ai mea, ma tau pēu pēr ai, ina ia ngoto le sao le tunu. Ta ino e. O puru sao na e vatu. Ina ia uto vale, peke i kālai e kia. A o vai atu e se valvali mai. A ta whātalo, wha whaftai atu i atu e. Wai mana ia se leo. O le leo fo le nao le fono fo tua. Ma sui ma malu le ples tene, ma le rau lau a fono. O lo o whaafonga mai i le so. Ioe.
maupea e le ngata I lona mautano fie E tu maupea e le ngata Ia le nā le tautua mo o le siufonga o Samoa. The Radio Samoa sulima I watolu a moi au kirani ma Savea pe style nei fo I aso to nai. Ia malfa mo moe o lo manuia oe. Ia mo fo le taimi e te ata mai e le tātou pola kalame le so. Se fulu minute o le tale o le tu lai lua le o mawas tātou so ta inga. Ma le fionga le pule a buli anga tele shu sing. Ia malau whinga wenga. A le Henderson Cars ia ai. Ele o se tala avane ai ia le tūlanga lo iai ia le au nanga ma le tautua le fo I te mali. E wha mua lava ia Samoa I lona whinangalo. Ia mo tau mawhai e whai le Mesiri City o nao o iai le tau mawhai. Ina ia mawis tāmale mō le ainga. Ne manatuai Henderson Cars e le ovalu salau fitu tasi a le o le nā. Anga iai. O le nātou tuatusi tasi wawha Cavendish Drive e nai manukau. I olo i fo le stamari I Samoa lo ngalue me tautua mai ai le fionga atu a vii. I manisi fo I o te mai ta I Samoa lo nātou tautua ina le pa ia mawalunga o le tātou tano o mai I lea fo I whale tavale le Henderson Cars. Au tātou tala noai fo I le nei tai au. Ia tāua tele mo le silafia. I le tele o ngase o wa fetuleni mai I le nei taimi fo le tausanga ma le la tausanga le COVID. Le afa pia fo I lona variant le Omicron. Ave siri baitagata I tau. Savea.
ka fe so le vela ma le ma fi o lo pa o lo le ila ile e ngai fa ma i ma le malu lu ma isi ma me ia le fo sa mo le fulu fa tu o le tali o na me uma o le vai o le ola ma le vai avoka o to sila ia me fa le natura na tapela o tatu ba nga ma tu ya sila del to in fa ira ma e au lu se la mo le ono to sanga o si o matu te ma tina sa la tu amta ina le fa ingol nei vai ngamle nei ngalwe le do fa ya tu a fa ila o le umi o to nga soifua na umi no o ia ia to sanga o matu matua ale wo o mai fo i o matu a tupulanga ma ia mala tu tala ave i New Zealand po fe lavo le lulangi ia manu via Samoa i mea fa le natura o la au ma mea sa to hola ane ile si manga o tatu fanua ma lau ilele na koe fai ai wa le vai ngu fala au awa ngale la kua ya ko se mele ele fo mai fala au ta o mai ele ngo inu fo le mele ngo me ngale ya ai matwa ele man lam po la ngal na fala ya ngale ingo male ingo ya so ya al kamale ke lo le me la fa ile vai o le inu manga o le vai o le mea e a nga i le vai ya mai no male fa tutua la me o fa mdianga le tua indigenous traditional message remedies ya le na I'm always all tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu tusi le leile no mera le wata no mele vai le ola I Samoa New Zealand nei o tato falo lolo ia il temile nei ia ele tau fa ilo pe auto le na fo le o nanga mele tautua le fionga le saoli I po le fionga fo ile li o ainga tuala tawa tau pa u tino tau pa u ia mal flutua ia peka mala ngali ina le numerous football tolu Lappington Road se fulu male tolu Lappington Road ia o mo le tato vai le temile nei anga ilisi tato fale o loa telele o I Glendon o numera luas football lua Templeton Place luas football lua Templeton Place o le tuafine ia Nive Maria ia fa perfo I ele uso ia yosia male tamaita ia Mareta saubanga o ina e mo ila vai mo utou I le faitu lea mai manrewa o la tau I le faitu lea o Tara ia o le fole tatu fale loa I le tu I sifo tasi patolu fa lua o Great North Road ina Henderson o tu fine ia fanimo ia male so ia fa sau ia male ai ngali male Alice's Fashion na la tute su ia fa le ia fa au le ia I taia uma maso uma e mo waile amanoa e fa so ai I le atudu I lunga o le tautua ale si u fufongo Samoa le radio Samoa limbe vitolu a moe o kilani ai maise lava I le tato por kalame le nei e tuli pea e le atunu uma le lalulangi e o lafo I Samoa tuila mamanua Savea ma le Tanoa Ava e te mawai le sao Ore ngalo ya toi o lo yai fol tato falo lo msalo pe o umar se la to vai ya pe o tau fa ya tu le vas fo o le sunga ya sua fa yoso ya mal fal tu ya fina ya mal o nanga fo ya le tour shop na ele numero sfumal fa McCarthy Street I Hunhei Christchurch tal fatu tato por kalambe ya me se fo si fongo Samoa I Christchurch o fai longo puili I ai le I maulungo le tatu tuno e pe o da iai le sunga ia Alex Fido o le sunga ia tuulua ia fa pe fo ia momoti tufunga ma le to tele o to o lo o fa tinoina le na le tio fatalo fatu ile sunga le fa tonu le usole I tuile epa fa aftai sua ia fa pe fo ia lau tau ala leo whaasalau le tai au fau o Samoa ia me se fo le sunga sua fuina
O nai au pā anga tō tino sa mātou tū atu I le telo tō sango mwai Jerome Gray, whaanana Jerome Gray o le sunga ia Malaisa Irisanga, ia whatasi ai, ia mono mātou so matua le itu tau ua lea, o pe telo, ia whatalo whatu o le boa statu, so tainga bese fwoi usa manu whaitete, talo whatu, malo, lo tō ngā lulue, e le whaangaloina, lo o wala au lia foi mal malanga tu le talaina o lau tau le tio I le lua afe mal sfur mal fa lua afe sfur mal fa le o lua afe sfur mal lua bo valu tau sanga o tona iai talu o na fa vaina lau tau ngā luenga ma lo fa aftai I le loto te tele ma le lava papale I le fa o ngai na peo o tau e veo di mea fai ngā luenga le tua e tau longolongo ai Samoa, o le upu fola le tua, ia maise o le upu aswasu ai I le vai o le ola. Ia maise fwoi o le longo pui ali o Samoa, ia tātou pespesenga, o tātou tala e wha matala, o le tātou tū mleanga e maise o le ngana. Alo fai o le faiva. Ia, muri atu le wha malo mo le whaftai I le nā tau mwhainga, ia mo le ala leo, o lo ua so o e fo I le lalurangi. O mai mo atu I o tau whaivaro flima o le whasoa, ia ma le tau longo. Whatalo whatu le sunga I le whatonu, le sunga le whawhengainga I a whaiumu, Reverend Pio Whaletuat, ia ma le siufonga foi o Samoa mo nei mātai au. The voice of Samoa for today and tomorrow, le lawa ato le lei ale sfunma le valu tau sanga, talu ona o malangatu le talaino le tiol na ale tofa ale sunga le ia a faife au. Ia, to titi atu le nata le luas fulu tau sanga whaftai le tua. O le nā o lo wawa ai atu o lo ola pēr lau tau ngā ruenga. Ia, ma longo ai pēr le kalesia e maise sa bolo lalam papa au I Melbourne. Okay. Ia sei vai la le tau o tele. O le nganga whaftai le tua. O le maua o le amanoa, e mawhai eo na soso ni atu. I le whaatula mai o ia ati na e le lei. O la ua a vea o se mata I ngā tila I le sila mai moa le atu nuu. I le aso ma le aso. E whaatino ai au tau porkalabe, mau tau whaasoa. Le ngona I lava le nganga whaatai ma vivi ia e le atua. Ono ava noa le leiwa na ia whao ngai nai o tātou tangata whātau waa. Ina ia whātula I mai ni ala leo whapenei le tio ma la televise. O sila silai, wa umaso le na o le whaalongolongo I le leo le tangata. A ua tala noa, ma sila sila atu meru, ma sila sila mai. Wawa I atu mo tau sila sila mai ma tangatanga I mai. Ia, o au wala ia ma le poto le tua. O leo wa whaangaso solo bai lava I nei vai tau. Ina ia mawhai o na whaongaina, ma whaamnia I nai le tangata soifua. Ma tangata o le lalolangi, e ala I wheso o ta inga. E mafua na whai atu lau tala lea. Ona o lea o toe au mai I la ufi naunga lea sona nafi. Le li poti le vā o le tua ia e tui le epa, o le fionga le minstao a onga. E winga I le le whetaui o ata o le avatu nei I lunga o le satelite. E mai mo ai I a tamaiti ma whai a onga. I le taimi e whaola e le connectivity o le internet ma le wifi I Samoa. Nea le iona o whai atu. Ese le mānei o le tali o le minsta. Le fionga ia Honourable Sir Ula. Whamai, the monitoring mechanism are already in place to filter e mwhai ona vai mama ese mai I le tūlanga o ata leanga o porkalame e le talawhea ngai mo le whanau. O le atutu ai fui whai a onga mai la tau ITs for tangata whaapitoa lo la tau to mai mama melea ina ia mautinoa e le aini ata leanga whapea heo I lunga o le interneti a le atunu. Tula Epa complains about the material content on the internet
is not good for our children. But that is the minister's response. Monitoring systems and mechanisms are already in place to filter. Internet and contents will always be there, no matter what, throughout the world. Samoa is no exception to the rule. Ia le nā. Whai mai le tala ma le saunoanga, wai le sao le saunoanga. La le mena utou le tā pena le lei ei whapea. Tu le epa ma le HRPP le final connectivity mo le whanau i le tele o tau sanga sao tau no nofo mai ai, ma wha sao mai ma o mali. Ioe. Mo tau no nofo ma wha fete mai ai o tau no foa o le minsta o le kapeneta. Ma le fono usu a wā sale eisi isi e a ngia le malo le nawai tau. Wana o tau. Fast fulu tau sanga. Luas fulu ma le tolu tau sanga. Po le luas fulu ma le ono fo i a o veo ma pane mia. Lea lau sau noa i o le fionga i le minstawa ongo lo tu lai mai nei. O le interneti i le o se mea Samoa. A o lewa umona iai i ala ma la fua o whaata oto. E vai mama iai, i ata leanga e le fia tilo Jesus. Ai mana tua foi. O ata nei, e fia i e istangata. E tuu ilunga, e whai alato ngā yoinga, ma tuu ilunga o le interneti. It's a worldwide international search engine. E le pule ai Samoa. E le pule ai tātou. O le uwha mai, contents will always be there. No matter what throughout the world. Tusa po le ani to inga whainga e whai ai. So se atu nu o le lalolangi, Samoa nei a whatoa o tu le interneti ma le lalolangi te lele na le. Wa leva o na ta milo ma ta ai ei le interneti e satani I ua o le lalolangi matangata. Samoa is no exception to the rule. I le avandea Samoa e whalea ngai I a whasota inga le lalolangi atoa. Awa ele atoa mai ele mawhai o na nofo o ele ta mamaltina I au tafa o lau tama mabawa ailan computer malana telefoni luas fulfai tu lao le aso fitu aso le vai aso. You will never be able to do that. To sit right next to your son or daughter with their gadget or with their telephone or mobile or with their laptop 24 hours a day, 7 days a week. Unbelievable. It is ridiculous because you cannot do that. Alalale na e leina watu sao I o toi ngā whamtalanga nei. Tātou māli lia ia. Ioe. O lo tau ma whai le malo se awala sili. Awala sili. E ma whai o na tuu I titi ai. We can never stop. Raw, bad materials or pornography or umatua ngā mea whapena o ata leanga e le tauntu tilo I tamaiti I lunga o mea nei. Le mwhai, wautou si sila la I le mea lena. O lewa a vane le nā mata o poe mi milo e se ai. Ma whauwhaunga o tangata. Mai mea sili o na tā ua e te tau na ave I le wha muamua tula epa muamua sa ili sautou te tai. Lua, sa ili polea se vai fafo le la ngono se leo o lo I tu malo le pa fa pema le I tu malo fole ata le tolu I tu tolu le mauta ma le fono a Samoa. No, o le tele I o mea e te tau na sila ma tanga I tu toa iai. Lona fa file mu na mata upu. O le swala upu le ina o le sa ilia o sui o komiti tonu o I tu malo te tasi. Ai maise I tu malo o lo manu malo mo ye foi pulo le chapipi. Yes, absolutely. La mena o to le fai fa pea. So de la le malo malana te yala o lo ye nei. Awa o le na to te sila fia le tu le epa le chapipi. O pulenu uma masui te mai tai uma o pulenga o nu mafio anga. Mai tu malo. O tangata whaingaruenga le malo ma o sui I alo ia eto tongi le malo. Whea nei o iai tangata I no o tula I maile fast. La le mea o leo tue whaia I lau tau ngaruenga ma le matala langa
le matafa yo I lava le na o tau e file mua I o tau nuu mafio anga ma anga iei de lango o le pulenga ma malu ali mi fai pule I le whaatanunga le malo o lea lava e tau te e le malo o lena tūlai mai nei tūla epa tau te le te tasia le tala I le pule no ma le sui te mai tai fai ne fai umna fai atu le teimi lea na fiua Yesu e o tau te o mai e saini pepa o sui tau vā tau na ngā mo le whainga palota mo le whaatuatua I le atua Samoa o tas whera iai nau tau so sola mau tau la lafi tau te lei mana na o e saini pepa ina ia ngā vā si o tua le taimi e expire ai mo whai le whainga palota wa fumfa atoa le ava noa e te tau wai o na tau vāle ngata nei o le sui o le fast ai sea whai mai ua whiu su e le pule nu musu le pule nu alu atu le sui o te maitai musu foi ma le sui o te maitai e whai la wha awhi whera la o na whai la wha awhi whera o na whai ono to e tau solo bua la ia lea ia te o tau sa o tau te ena le polo keti o le malo le tasi le miliona a ua wha te ia o tau ina ua sau le tala au tū wha te tau o le tupe lua whelua sifulua, lua whelua sifulutonu. Ua pāsia le 5.3 miliona. Ua wha maonia o le alu watu le miliona. Ese mai le 5.3 miliona le pāsia le ulua I tala mua. Ale whatuatua le atua Samoa, 5.3 miliona le nā. Lea na vai atuai nei, le ta ilua se lau afe, mo I tu malo e 5.3. E a matahai o na whaatu o autou ofisa mata penanga. A wā le taliaina o le tasi le biliona le poloketi. I mawhili tānganga loa o tau sui o le komiti. Lea la o tau mumuni, tau langai o. I said, you were there in Parliament when they passed the budget, 22-23. You were there in o sili le fionga le fong te lai no o whaatu le lafo. O e sau noa mai le ioe o taliaina le tala whaatau au tū o le tupe, lua fe lua sifuma le lua. Lua afe lua sifuma le tonu e au fiai ba le 5.3 miliona le nei. Ioe. Ia le nala ia. Nana tau wha maninu a o lea sau tau pepese o sana aleluia. E pepelo lauli. Ele eise miliona tā la. O whea le ao su e mai eile nā miliona tā la. Tali la auli. Ma fia me. Ma tau te le muli tai ni tau whainga whaavae tuai. Ma tau te o mai foi ma tau whainga whaavae. Fau e muli tai ai. Ma tau te le fia whaangai na foi ni tau tupe. O le kau su e kope. Ma tau te au mai a tupe whai ai. A ma tau wholafolanga. Ia whakoe fo iam. Ia ngā, a kua kako maroro e mawhawhau la kiki sisi mea oi. E le o le eilo mawhawhau. I le tūlanga le rā. A tatu te le I o lai le vanga le. Si I ale whasi se langa le ute vai atu nei o tūla I mai. O si a inga lea. Ia le lei. O... Toi whamana tuatu le tātou vax driver le nao lo whatino le teimile le Assemblies of God. Ia ma le NRHCC lo whaia ina I le o le hall sa mani pule todos fuma le valu Robertson Road I Mangele ia mai le tūlai van le lai taiao se yo o le tūlai tolu o lono winga ele o toe mamau toe 5 minute le o toe ona whamai a fo leo le nā au onranga ai te tau pēr ona e aluma ave iai I o le tangata le whaia le tui o lau ainga whaia I malau pusta po o le tui a fo lea lona lua o le COVID po le tui lona lua leo le pusta lona lua ia whaia lo I ngā malau a fo ia malau tui fo lea le tui o le fulu a le ai malau Savea o lua tasi
lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, mo se vai o le ola. Ia, a wā, ia, ngase umo le tino mana tua o le vai o le ola. Ta ua ia, o le toto bāwalunga, ngase o le fatu, toe whata vale atoa, blood circulation, I lo tino atoa, musele. Au ngā tele mo le ngase o le sela, awa alu watu le meo le ano ma le sama. Na te toe eli, ma whaali usua vai le meo le isu pē ma le fatu tale fo le lua lewa ngā mango tonu o le mama. Ona toe sawe leo le anga na I whawhatulou le whawhafonga le atunu. Ma whai e ona e toe mana wanawa le lei. Wa briefing. Yeah, briefing of the life. Yeah. Ai au ngā tele mo ngase I o whale tonu fo leo le whatunga o ma le ngase o le liver. Damaged liver and kidneys le ate. Au ngā tele I le ngase o le ngungu. Arthritis. Ti ngao so onga po na iwi. Ngau ngā tua o tuli. Tapu lima ma tuli lima. Ma so se vaenga lava o lo iai so onga na. O le af so soani iai. Ia le na, o le ala se si mea. O lua tasi lua iwa whawhi tuiva lua fitu wale le na, anga I sa o tu lava I le mauta. O le afionga le alole, ia po le afionga fo le sa o le, ia tuala ta wā tino tau pa u, numera sfulma le tolu, Lappington Road I Otara. Ia, ma o le lua sfulma le lua. Whawtai atu ia I lato lo malanga ma mau mai papakura, puke kohe, Hamilton Ntokoroa. Talo whae malole, soi fuamanuia ia ma le mori mau lava mo to tele lato e malanga mai Tokoroa ma vatu le lato vai ia sunga mai lata ma le pa ia maulunga le ainga fa pe foi le sunga le to ina malolo man malo ia penani teo silepa ia mal fultua ma le malo le ainga ma le kalesia ina I Tokoroa ia vai le mau le me sau le solo nanga wo le la fo tua o mai sa o lato ilunga nei Atalo fatu I le te mamatua. Tali mai lau pusa vai le vai aso fau o sililo tauewa mai Sydney, New South Wales. Ia, ka malo atu le la pale ma on sai foi. Ona o le tulanga sa iei fitu na inga foi o valele ia ma le tulanga o femalanga inga. I le nava yaso, ia va pe foi outa masani mo Alaska. Vancouver, Canada, ia mose Tacoma, Seattle, Washington. Patalo fatu I le isi au inu vai ia mai San Diego, Lilieni ia ma le tama ia sao, ia va pe foi lo to ai ngari alole soi fu mria, langi ma aro foi fa tai mole fa ngao ina, fa au ngaina. O le nei me alofa fa tau waa. A mai le tua na tawala mai o matua o matutua ma fai ilangi le fōlaunga. Ia le fau o mai o matua lima o la ngona lava letas ina ia o atu I le pa ia maulunga le atunu. Te pika atu tele vai a isi pālangi mai sian. Ia tele tau fai atu se tala nā mea. Ai o le tali tanua vai na tua vai se sila bela no fai ela social le tau la sea male fa pe fo ile fionga ile minsta o fa to anga va matua fa pe fo ia la fumanu ma ano man fas se fulu male lima eka tanu malala male anga iuta wa uma lele o totoai ia la au uma o le vao Samoa e au ngā ele ngau sina o vai whaale nā tura whaale ana mua ele to mai whaale ana mua tau tia ia o to tele lātou te mānamalama iai si o mātou te mamatua le te leinga ia so alo leu tele ia se tau la se ala wilo tele ala kele I o vai ala kamare mixai voi le mea e watai lo le lei ala me ta o le matalafi wai lo le lei ala me ta o le ava povi wai lo le lei le tele o isi la au le tongo
Ale mele mare ki fa pia. E wai palu al ko mai fa banga ai de ingu wa kuri mai sisi o uncles makua fole o makua o omi wa pegiro unku ai tūri si vai lo walanga ai makua fa ingu ale me ai kongolong. Ia nga umai alang ki nga ele kere o kire vai alo e kauoki ole kuunga o lo uncle lo uama ma le o minga lo nguku ma le kui lo o wanga. Ile tau fa inuina ilo latu tali tonunga. Ai sila la le bari le mele le no fatu to pela utala. Wa sila nei ile nga o le meole o le samba o le lenga o le fiu fa pe fo yo le aniani ia male anian saina. Ai alo nei lunga le search engine o le Google eva ai po le ale nga o nei mea. Na tonu le wa tilo le fia se lau afe tau sanga. O wha ngā ista ngata le lalolang. Ala le ola le leile mea i lalo kako la au mo. Ma whangua i Samoa. Ia fia se lau afe o wha ngā e te ngata isi tunu ese le lalolang. Eba se saina me intia. Ala le ola kile le mea. Wha whena i loe nei tau ina. Wha whena la tu loa. Le tā ua o ia tu ai ngā whaima mea pena. Mea nau te whatu ai. Awa tātou te whaata mala, i o tātou mātua matu asinsina. Leanga o le punawa i ola le naolo i eile susia e tafe mai, o le ata mai, male anga waa wha leanga nu. O le potolo wha leanga nu na. O loa ma susia na e te tau o na pue maua pēr ma tau fiofi ma mau i ei a inga. E ala na e leo fai at so se a inga lava lo iei se ta mama tua ma se tina matua ma se matua tausi ro e tonu o se a inga wha abri eina. Pue mawala i mena e. Mawai mo ngafolo kou a inga ma. Po inga usu i whea o inga. Nga wha ale kongu i whea mo. Whea koe fo, ia i mawa uba i le ngafa.
Ia le na whawhiawhianga sui whiwhinoi o le auli le nei o le aso tō na i na waluas full minute o le o te aile tu la elua. Savea ma le Tanoa Ava, malo le o sai fo i ngā ruenga o lo o whita i tunga i aile soa, me se fo le tāpenanga i o mo ngā sesenga o tau mawhitanga o le tō na i mo le aso sa pati a tai au. Whamanatu atu i le poi o maununga o le tātu turu o le a whaia le tātou whono, a le whono whauwhautua, Samoa, i le asolua o le vas whau, le aso sfuma le iwa le nao le masina le neu iulai. I le itu lai ono i le fiafi, i le maota Samoa, ia po le whale o Samoa. I mangele, ia le wha, tauranga whatau le nā i mangele. Tā uolo o wai mai, ia, whaifo i na mailo sao, tātou telenoa, ia ma whasoa atu waifo i lea, o fuafuanga aruaru mamao a le whono whauwhautua a Samoa mō le numanai. I tūlai ono, i le fiafi o le asolua o le vai aso whau. Whatalo whatu ia ton, ia lena, to o vau tu ia Iosefa, a lolo sui fuamanuia o Michelle Wiley, ia whapefo i ia funga polonga salima. Whatalo whatu le sunga asu a vangana, ia polo fionga fo i le sao tusani ali malo le sui fomduia malo fo malanga telenga ia matamua lapa le atio alo le malanga kai va fo sore ko malanga i Samoa le fa ko aka kala ngi tua ia tatu boras ia mo fa matanga fo ia tulanga o le anga ia tu sa sao le covid ia va lo malanga manuia o te mai o Maria Simoti tano flava malo sui fomduia o malai vaenga ngā olo, a lolo soifua, o oilisi vang Lem Stanley. O Lem Stanley, talawhalava, o laupule tupuola, L and M Stanley, o le vai e luas futa la i le lita. Yeah, just $20 a liter, one bottle. Yeah. Tusa lea le tau le vai, lea ma le vai a voka. Amelia Famoana, talo Amelia, o sunga ono valulima, ka fifi ngongi kang selenium. N.S. Charles, maloso fo N.S. Charles, selenium. Ia, va perfo i o ele si vai nga fo leo te ma vai tu ilungo le tanto Champion 253. Ia, ma ngia, ia le rei, la tanto vai. Oh, ni ngalo ia tau. To tele o tau level au mai mai Savea, ya, ese le mana, o tele o fai atu a peo o tau whavivi ia, o lea, o le tala le o mai e nai tangata mai Savea, ese le mana ia o lo la e, o fatu la e, tapena ele Alice's Fashion, ya, ta ia whanimo, e mo le usafo ia whasau mo le aingali, tamai ta i o Alisa, a ole mai ale mana ia fo ila o fa solo o fantu o to se silo mai o le fa solo le nei ia o le fa solo na ma to isu ina le nei ia ma ave ia le to mai male fai me le lei fo i o le ftelenga ia Pauli Sanele Titia ia stasi fo i oso ia o la fai fo ina na business mo na company le nei ese le mani e mo to si sila mai ele ngata i fuala au ai si o mia email ta mai fangu malolos lo ringa la lu si ka ko wa mio ka ko ele pe o le mio le pulule pe al mio le ulo pulule fo wa si ka ko mio o le fifia ke le po ovalo fifia ya o ko ia se ia ngere kama i fangu ia fasinga mai pasinga i miki wo ia le ai e fie se me fa pena se ia mai alele ia ona fa pena fo le na tatu a ngai ia fo i tu ainga ala tatu wo e tana ia tatu musika ia e mese fo tatu fa se longa fa businessi a walawa le novo silafia ele mamalu le atunu a tinae ia fa pe foi business ia tama fanau Samoa o lo o mafai ona tautua ilo tatou tunu
Ioe. Whatalu whatu I le au nanga fo I le tutua ale fionga ia muri anga tele. Whai malo, Alan Stowers, ia malo latu ainga, a mese fo I o le tulanga le lafo ina o tupe I Samoa. I le tele o whale tupe sa a tapunia, a le au nanga le nei. Ia, o le Pacific Easy Money Transfer, sa tauma whai pēr ina ia, whaso tai o tātu ainga I Samoa, ia malafo tātu se leni ina ia awane misi, le taunu watu le tupe. Tasi fo I la lea company, maisi company e tele. Peo le iele Samoa Money Transfer ma manisi. Sa fai ma te le lo lato sao. Ile te mau a ingo Samoa e lafo ina I Samoa aisea. Le anga fo I wo ieitu la fono o ngā lea ua pui pui ai nei, company la iti nei lafo tupe. Mai company te tele o whale tupe te tele o le lalolangi. Ma lea tunu nei, ona o tu la fono o le money laundering. O tupe ele lea. O tupe ele lea. Ia le ala lale na, la ngona ile nganga whaafitai. Ona o le mwhai, ona whai le awa noa. Mwhai o na lafo tātou tupe, whamalo atu I tam whanau Samoa. Whamalo I au tau atina, I le tulanga o tātou tupe, a meise foi, o meolo ave iai ia ne whamua. I mea whai o le tātou tunu, ioe, a whai o le whare einga, a malo whaftai, I le nā foi au nanga le leo lo whatino, ia, o le I tu I sifo, talo whatu I a tau tau Lutoa and Sons, lau tau foi ngā luenga whai pēr, ba, le si foi au tau la lai Avondale ma I o tahu, le whapeo te aifua ina, le ai, o te aluatu ai whatau au te maita wina, le tūlanga o le whatino ina o lātou ngā luenga. O na whiwhasa o whitau ia anti-flow poaching mo loa tau sang, te le to ewa ai I lea fo I tina, manai o na alo, I le tele o tau sanga o mātou tuputupu ai I na Central Auckland. Ia, tatalo whātu anti-flow, whambumbolo manuia oe o whiwhia lava o whailo ai foi ma whatalo whama I la sonda nafi o lo o maua lo soifua la relei whatalo whātu le tuawhina Evelina ma si la tuawhui Evelina's Polynesian Food tali manao ma outou uma oka se to tele le fionga le alo li I a paitu malifi ma le lana vaenga I Three Kings wa pe fo I Avondale ma Onehanga ioe talo whātu tui sa mau na lole soifua manuia ia whapea fo I si au lua tinae I Dominion Road, ai vai lele mana ia. Pe ana whapea tau te pulu lima whatas. Tau au whai a tō se package le lei. Au te watu ia te o tau te tilo ai I le au onanga ma le tau tua a le Tanoa Ava ia whapea fo si ufonga o Samoa. Le Radio Samoa. I lona tau au whainga. O le matua whainga o fia na tū lei. Ma whaalawi loa ma promoter tātou pisinisi fia se lau a mosa electrical nai tama whanau o Samoa ma lātou lava fo I ngā ruenga ioe e alua I lava le lisi alua tua I lava le lisi alua tua I lava o sili eipe ana whaisa tātou mea fo o le radio advertising listing for radio purposes ioe o le a tātou tilo I le bela na wai tātou na whai mo foi. E le ai seisi, e le I fia. E whaau ngā le nā service le Radio Samoa I le telo tau sang. Alanga le ua au sange le uwhi ngā ruenga. Ma ua le ai ni fo I ni ngā ruenga le tō tele. Nā la, ua la iona toi a se manatu. Le a tātou toi pulu lima e whai le mele nā. Ina ia wheso soani I a te oe. Ia. Whapena fo I lau o nanga ma lau tautua I lau soswari I le lei tio. Ia, e māngai e mānais. Ia, le lei. La tau fo I o lo o, iaia la tau pisinisi, o lo o whaafia ai ma ave ese le stress and anxiety, mai le ngona o tātou tangata. And I'm talking about an entertainment business like nightclubs, bars, entertaining
venues and ventures. Talo fatu te lenga pauli sa nele, ia pe fo ia le lato fo ia unanga. Fa a fifia i astona i na club fifia. Le parateiso mani si fo ia aloma tama whanau sa molo iai. O le fia o ina i le orator, o pulea fo estasio alo le tunu, tunga a pen, fa solo tu le tau salam le tau telo, koi kikia na o Samoa e pulea me nei o fale kalapu mo fale whawhifia. Ia mal fale whawhifia la le kalapu i New Lena. Ia le na e pule ele sunga ia silau. O le na o whaingoa, o le kona tuli manu pa. Ia whatalo whatuai, ele pa e baulunga le tātou nuu. I Avondale, te leinga ia lata moenga, Felisa ma le tausi fo i atoe, ia me se fo i autou uma oso fo i ma paanga tō tino o lo masani o na tātou whelua i nā. O lolo fo i aso tātou le toi whelua. Ia ole anganga lava. Ia ole talo ia mō whelo tō malosi mō le fifia mo le manuia i o tō. Ainga, whatalo whatu le tātou nuu i nai tuli manu i New Zealand. Sunga ki tiona, ia pole ftelinga fo i a whautangia o le plestene le nā. Ia mō malu o tafa ma le tau komiti ma le vaenga whafoe. Ia weise o sui uso whono ma malu uma o lo o ia i lea fo i no whanga. Ia, lo whangia fo i lea tua, lo tau sui fua, ma ngā ruenga le lei o lo whatino i o tau no uma ainga ma e kalesia. Ia weise lava o le tātou maftanga le tuli manu. Ia, peo wabatu i a whatonu lava le itu la lua, la tātou o e vavaifoe, nisi o tātou whasensilanga, ma whaafianga sui filoi, o le manava o ngā ruenga le rei astonai, fo i mai, o wa lava doe whatala doe, nisi o tabari, o le atunu u, ia, o lo o taita ia nisi o la lao pisi nisi, e tautua ina Samoa. Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo. Maliko ya ina, aole au there is
Wa sili atu nei tangata e mamai I le fulu nei lo le COVID-19 I vai au kilani. Ma ua tau wha le tonu ai ma le au nanga le soifua malu loina. E iai le tali tonunga o tātou tangata Pasifika o le amatua ia a fia tele le fulu I le nei tau malulu nei lo tau sanga wa mawai. E o atu I le lua vai aso talu o na whailau tui pui pui al fulu. Fato a au ngā lea mo oe. Aua lai tito e whaatali. Tala noi lau fō mai. Ma whai lo lau tui pui pui al fulu. Manatua. A whai au tui pui pui, e le ngata I pui pui ai oe, ai whaapea fo I lau a inga, wo e ka le sia, ma le community. Mam, ai si ai e kakau ai ngā o alu I le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo ka whai kuai. Si mam. Ngā maua lo uso I le fever rheumatica, le ngā amaka I le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua I foi o rua malo kua finge. Si o ke malosi I le vaenga ngā. A whai mai sa kamai kiki ko kongo se ainga. E kele le awangoa e maua I fo is kamai ki pe aki ngā o la kofa I. O ke le whakamala ia oe li I maso me. So se wha I ti ngā lava. Ave siaki e se tausi mai. Po se fo mai. Tanga I ane I le alliancehealth.org.nz. Mo nisi wha amtalanga. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. Says here that now our borders are open, we're at greater risk of getting the flu than usual, and more likely to get sick. But I won't get it. Touch wood. Don't leave the flu to chance this winter. Visit your doctor or local pharmacy or call Healthline on 0800 611 116. Remember, the flu jab is free if you're 65 plus, Māori or Pacific age 55 plus or pregnant. Radio Samoa, kasilima I wakoro amo.
ai se tasi e whaalua ina o ele mana mea. A opa i atu ele ai se na te ave e sea. I tae ualia ina ualilo atu o folinga. Usue se mafutanga ai whaamutaina. O oeolo ufatu male malo si anga o umana o ngā. A uono foa i lene yo langa o whaao sosonga. Lo ufatu ua tae ua e sola a e tu ua u. Usue se mafutanga ai whaamutaina. Whaanoa noa ita whaapea ita ele melea. Le mafutanga mawhana po o ai wana umu e sea. Le alofa mo o e ele whaalua ina lea. Usue se mafutanga ai motusia ina. Na alova Samoa, wa ule nei o ka asputi alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Whātau ni au I a whelesi mai wa a whaangota le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au kilani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le whaiva car road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ulawai, ma whe e tu aisa. A fio mai loi le kiwi fish whaiva car road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi kau via. O tausu e sau ngaluenga fō, sau loa I le Bowmaster. O lea e tau sa ili ni tangata talavou, toi malolosi e ngā lulua I le mātou company. A iai sauta mai I le whaa I ila ino ua mea, le lei. A le ai, le lea whaina. E mawhai ona e o au, a o e whai ngā luenga. Le lei le tutongi, mai tū la whai ngā luenga. I meli mai loa le Bowmaster I Avondale. I le jobs@bowmaster.co.nz mō nisi whamtalanga. Ua matautia le afianga o New Zealand atoa le nei tausanga le fulu. O whanau ite o lo tele na afia matinga I na tele. E mawalunga le angano e pasi atua I le whanau sia mo le fulu I o latou ainga matangata matutua o lo o iainga se ngase tū mau. Pui pui lau ainga le nei tau malolo. I le whaia leo tui pui pui o le fulu. E whaia fua mo whanau tolu se fulu lua tausanga le matutua. Tala noe lau fō mai po o whale talavai. Po o le telefoni Mosef Sosoani I le healthcare. Numera o valu se lau. Ono tasi tasi. Tasi tasi valu. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. Tu amo. Say my love, I
Ia o le nā, lo whaafonga pēo le tautua le Radio Samoa, si ufongo Samoa. Sifulu lima iwa tolu a moi au kilani ma Savea Pesta. I le nei fo i awa uli o le astona i le polokalame Savea mo le Tanoa Ava e te maua i le sao. O le ua mafuta mai i a le uso i a Tunisia, P.O. Wilson, ia po le fitalenga fo i a fuata o le lipule le nā o le tātou whaleta vale Omega Cars o le amatanga o mea. I le nei fo i awa uli o le astona i whatalo fatuai, Tunisia, a lolo soi fua manuia whaftai fui mo le teimi o whaavanoa mai. Ia wafu i se talanoanga e sila fia i le tunu o le tautua ale Omega Cars. Ia, le nganga lava le whaftai a Savea, whaftai te lava molo mātua manoa, ia le nganga fue mal, le nganga lava matpa alo alo, ia tau lava na whatalofa whapeloa ia tula utionga te sta, ai te nani e lau sunga a Savea lo tau ta ino le tanto sa po i o le ne yaso ia me se le tau ino le tunu, ia me se foi po kalame fantasia ale Radio Samoa. Ia fa malo la le fa malo te wa fa malo po ile te finau ne matongo fie foi mo le ele tato tunu a Savea. Alo whaftai a o tātala no, le o te wawai atu le taimi o le wati. Ele o toi mamao o na kick-off lola ia leo le polo le tālonga le vao le manu Samoa ma fiti lautoka. O le sailinga o le siampini afa pe manu malo Samoa i ia o lono winga. Ia o siampini au au loa i le tālonga le ipo le Pasifika. A o le ai whailo kawa lea i ngei meo ngā ruenga. Ai kare oi fa ka se ka pusa mo ka ono se TV ka maka maka. E kare lo la sa ma sa bia. O ngi la va ia la el me am pain pai yo. Na pa bole. E fala o ta mai ki na to ia e ma to ngi no ai tala. Yo ele ni pole nei o langa ile mo no ki ni me yo e pol fina ula va tanga la to i mali o ia la to ia. Asa le ia ni Savea li le ngalo tau ta to le ta alu ke patikia. Ia talu se ia le tau mawhainga nei o tātou uso. Ia ma le tāpua inga fo ia le tunu. Ia wa toi paulo talong ai a fai e toi e fai ina Samoa i o lona winga la. E ia i le avanoa e toi ta aloai ia Australia o Fiji. Ia ma le tātou au i sesi vaenga e toi sa ire. Ai a whapea e feo lolo ai. E malo fiti ai le ausia ni ai mau lunga tu leila o tato o ala mal simpini yo ya aso ye lango ta o le fe ngai mal tautua le tunu ya ka o mo es va sta ta vale ya ona ta va ve oila ile maka su sole maka la ka pile so le foi le tapa toa ia ngo ke mana tua aso ia Savea yo ia ai aquele swapa. Ia. Tua foi le pesai que tato au mota. Ia. Ita semana tua foi nga aso la to i fate o iso. Ia ia malo, ele ia está mai malo, ele malo. Já vai ter aquele swapa. Ele la langa. Ele le ia la so mo tanga. La fa so la mala malama. Ali ia. Tu kai kala ku nga pakai krisi. O toi mana tua nei wa toi fa manatu mai a tongisia. Masalo o tanga to sili la titi so o to lo Filippo sa ena sa ia i le eima le autele le tato no le telo tau sango bovai ia wa sila la le matutu o tanga to sa kapiteni le taimile na o susunga ia o susunga o Kelly ia o Fineaso mai uta ia tato i mangiangi ia fa pena foi ma le to hotel ia o ia tau fusi o tangata sili ena matutu o le au. Ai pe o matou sili ena la iti sa i ele teimi lea. O au nei, ia o stama o winki. Ia o ia langa o pelsia fato ato, o mai pelsia fa amtua inu ilunga. O lwese elena o Filippo, ia o Pascal, o lauri la iti la ia na so mai i le o vai teimi. I le au tele lea le tato nu. Ia we toi la ua mai nei sua fa. Ia. Toi mana tua ina aso la to ia Savea. Ia va na tamo. So foi mana tua foi ia tama ali foi o tato i tu malo
o tamari fo lo tatou nu na dia ta ia le tatou au na mai tau la tau ia asa lele ia sa nanga vai termina o laiti Io. ala matu o tangata inka ke ndiele le au white Io. Ia e sa le ba faina ngalo i le mafau ia le vai te me wa o le mena tula i mai te mile na o le manu malo mai o skopa ia mo ta ai le na o le tolu wa ai na o le tolu lava ai ia na fai ila ia le o le fono o le tato no o tamaiti uma a mo ta o lo ta alo isi au isi atu ia mai lau tau fa mua i le au o le tato no ia o le mafuanga la le na o lo o se mai lo maskopa i tau sanga o tau le ama esa le ia sa maka mengal skopa yo esa le maka noanga yo le un mai to foi a mai foi ma fonga fo i ma tala tu o tato nu le menga lenga sa lo talo ya tato yo i le Savea ya no manu tato mi mo te manu bali la ia sa lo ia le tulango lo el tu ile so ele to tiene la base tala tonsia a Savea na o le to tiene to tiene la tinu me mo i to sia ma to tu fa ta wa alo me ka kasi le lo se la o ke ministra mi man ka tele na wala ta avale failo pikiringa pa su mai matala mai au yo tatu piki apu tele ta avale la ichi tele tatu ta avale SUV yo ta avale fo fa ta nu mai tatu o ka fo mai papo te wo tito no toa lang es failo pikiringa pa su mai matala mai au ye mana tu fo ila wi fo ti la wi fo mai se ya te lima salau ai du ase lu fo ti tatu apu don ta sanga matu te mai fu ta vale e mai isi ba amelo swafa tato tore se ide la so sumo tasi o kuso fa ke la falu e tato tore pa lo mo bo li mafe ke yo la fa lo mulmuli e li masalau e kai ke uma tato fa lo tu peia ya samo ngalo sa u se ama ya fo ta fa pe wa e to fa je fa to se ta male ale ainga ya na bala mele ya tomsia ele oiva lu fitu lima balu tasilua ia pola te foni fe de ai ole olu tasi pa tuono lima fa tasi olu tasi pa tuono lima fa tasi manieta poina Savea fa tai fa pe la foi ia te yo fai val nei aso ia fa to pam fa so to loso ia fa so fu ia mo te midei ia le na te lega tong sia Pio Wilson por te lega fo ia fuata ia ma o le pule fo le na o le tato fa le ta vale le omega cars solo iai I lona officer ia male loto a lua se lau Cavendish Drive ia male na tu telefoni lua fitu lima valu tasilua a leo le na wala au le sunga I le pule I lana telefoni fe avea I le o lua tasi lima oi fa fituono lima fa tasi o lua tasi fa fituono lima fa tasi o le ua lima minute o te aile tu la tolu I le tautua mo oile si ufongo Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatolu a mo I Aukilani. Aro toi papa I tasi a I le mata upu lea e pei ona tau fia I se tasi o li I whasalau. I Samoa mai au se tādia. Ina ia manino e fo ima mana malama ia le whaafonga le tātou tunu. O leo ua sa ua le ba ma ua wha maonia fo I le tau fia mai e leo. Ia ma o le tulanga lava la tau ia o le vala au ia man onga leo ina ia tau nuwane le ofisa ia pia. Ina ia alo ia le tu ina tu ma le wha mawina o Morianga. Ioe, ma le Morianga le na e tasi o le Criminal Libel Act luafes fulma le fitu o le Defamation Civil Lawsuit. Ya, o lela ua maita wina nei. Ua whase tua ngalu le malo. Lato te le au mai le Morianga le a ua au mai le tino o le ainga o le whatuatua I le tua Samoa o tasi. Ua tawala mai le lato whailau tusi a wa a wao. Ia, o le ala le nao mea I le taimile nei. Le ala e whape mai. O le Morianga e le whaasanga I se launga ale sunga ia tiu manu matua mai whea.
Ai o loo whaasanga I ana kilipi o videos, whapena fo I ana whaasalolaunga tu sao I lunga le ea. O loo I loa ai I ona fōlinga o ana saunoanga ma tautalanga. Ia matua inga le whaavaya whaasanga I le whionga le tamaita I paramia. Whaasanga I le te whono le sunga la auli. Ia ma whaasanga fo I minister o le kabineta. Ma le whainga malo. O tū nei. Ia, lena, o le tū la whono na whai e tū le epa. Ina ia po e masai sei tia mai ei o la pi. Ia manisi la sala tū tau whai le malo le nā vai tau. Ina ua matua ve vela ma pupuna le toto o le mea nei o le social media. Ia ma mai ei whai tionga ma le tele o le ngaunga sa. A o le tele o nisi mea, na o le pepese ai. Ai le aini wha maoninga na au mai ai. Lea la, ua alu suanga o le vātele. Sa lango, ila utilu tilo atu inisi o kilipi ma mea o whaatele doanga. Sa lango inisi o le tio, e iaila le tio le ungali ile nā mai Sydney. Sa latu lango ina. Ia tua inga sa whaia e o la pi. Whaatatau ia tu le epa, o whainga elea, o whainga whaala tua corruption. Ia whapea fo I isi me o tau leanga ina I le whainga malo tu le epa. Male HRPP. Peja iane. Ina watoe au mai ele tu la whono lea. Ile lua afes fulmare fitu. Male nau ta inga ina ia tapu e tangata nei. Ele I maua le o la pi. Mio, ai samatua I lango ina male ato tua. Ele ulungali ile nā mai Sydney, Australia. Ia whainga le o la pi matua inga. Mai samatua tu vai lua fo ile ulungali ilea. Ilo latu te atu ya tu le epa malana whainga malo le HRPP sa ye le na vai taimi. Peitai. O lale me o tu le mai. Wale maua le o la pi. Ai sa fatu le mai ia se vaenga le SSIG. Ia. O te tonu o lo o iai pea le vaenga le SSIG. Banisio I latu lango ina. Ai, ua matua I fuli lava. Ia le ungali I lea. Mai le la prokalama I Sydney, Australia. E toi lango ina. Ia tui le epa. Malana whainga malo. E lango ina lai le teimire nei. A ua ese le whaatutuanga o le atunuu I le toi ina. Ma le whainga malo o le HRPP. Ia peo se whaamamna mangala na o le vaenga le o le tūlafono. Na whai e tui le epa ma mai te tonu. A lea la o toi tau e a whangu. A tangata o lo lātou lango ina o ia. Ma le hero pipi. Ia, tatia ia la le na vaenga lātou ia. Awa e alu lava ia I nifo. O le malusi anga o le tūlafono. E winga le Criminal Libel Act 2017 Act. Ma le defamation civil lawsuit on o se tau whaaleanga. E whaaleanga I nai ma whasi o tia dea nganga le leio se tangata malona tau le leia. E au noa mani wha maoninga. E a fianga o lona tangata malona tamali inga. Whaatasi ai ma ona a inga. Whaatasi ai ma sosa iete. Whaapea foi whaalapo putonga o lo ave ai o ia masui. Malona tūlanga tau le leia. E le ngata I lona ainga o le nuu o le kalesia male atu nuu atoa. O le sibe siri o na matu ia o le morianga lea. Ona o lo whaasanga I le teitai o le malo. Le fionga I le tamaitai palemia. E whapena fo I le fionga le teitai fono. O sui minister si ni o le kabineto. E a fia lo le tino le malo. O a fia fo I le tamaitai lo ia sili ma le official lo ia sili. O a fia fo I le tau le leia ma le mamalu o lana fionga. I le au mamalu o le malo tuto tasi o Samoa. Nana fionga le tuia ana. Tui ma le li fano suala vi ma le toa le lua. A fia fo I malana fionga le sui al fono sui tofia.
lana fionga le swafa ile ngā fatasi a fuimono le mamea ropati. O tau silsila lai le onga o le mea le nei. O le mea tonu lea a fia i malesi tūlanga o le soli ngā tūla fono o whaingoina o le treason. Mai o le whaasabo ina o le nā vaenga o le tūla fono le treason o ni whaunga e lafo ai ni whaiunga ma lafo ai ni tua inga le whaavaea ina ia fōua ma whaato i lalo se whainga malo ua tū. Ta oto lai panga le whaamsinonga lea. Ai tātou tilo le tūlanga whaalea nganga fo i o lea ta mali. O le mafuanga e lei o na whai o na tātou talanoa na mata upu lea lang. Leo le mo mese ma talanoa male whale tua ia maina. E mawhai e o na whaalau tele le mata upu. Ai i le tūlanga o le ola whaalea nganga male tūlanga whaala. Tangata lotu o lea fo i toina. Ia e leif siringi o. Elef siringi o. I la u whaalongolongo atu. Ma la u mai tau atu. O lea tua lava. El tau i taimi uma. Ai o mono o watu i le taimi o sola. Nai mawhauwhaunga mamotu ngā awha. O lo o whetalai i ai lea fionga pa i a lea tua. I le whao ngā se se o lo da suafa. I le taimi se se. Ma alo whanga ai. E a vea le suafa, ma malu ma le mamana o le tātou li whaola. Ma alo whanga. Ai, o le sao le tonga le nao le tangata. Na te whao ngā ai, ma le wha le mingau, ma le wha le tatau, ma alo whanga ai, i le suafa, ma tau pēa le suafa le tua, e ui a, ina matua wha le tonu i a tūlanga lo wha ngā ai le suafa, using God's name in vain. O lo tau tala i ei le tuspaia. Alo su e lau tusi el nai te mana malama le lei i ai. Ai, pei ona au whai atu ai e le whaata oto. E le tusi e le whaata oto. O lo tau tala le upu lea. E le mea o le wha i tete. I lo tau tala le mana malama. I upu e te whaunga. Leo lo whamai le tala le tusi. Ia leo ina, lo ngutu, ma lo lau whaiva. Le ngupua, man, not my words. Le na. Awala, ele o se launga tiu malumatua or a content of a speech. No, it's not. Ele o se launga whaleanga. O ana tua inga, tu se sao o lo o maua i lunga. O ana lava ia whaasilisilanga mana whaasiluranga. Video clips as evidence of defamation and character assassination. Fasiotia o le tau le leia o se tangata le lei malonata tūlanga o le ta mali inga ai oni tua inga e onga ma le whaavaea ma le whaamaoni. Ia, le na. Tā te le whapena au wa o la walo na tau puilu mo le whaamsinonga. Ma o sauno fo i le fionga i le i komsina o le leo fau. Ma tu le whaamalo ma le whaaftai. Tangata le tolu wa ngano la whaamalo ma le whaaftai ai. Ona o te mana tua le tele o tau sanga o mātou wola whaatasi. Muri pola, longo i tino, Filippo. Ia masi o lātou grandmother e swafa i a nofo. O si o lātou uso le sunga i a lui. Whapea fo i le uso i a nauma. Ia male whaata mā e matua i eile ainga le lewa ona tu malo nei mo taa. Le tō wha ia manu au ete. Ia le nā, le ngawha le nā o le komisina au au leo le malo, molo lātou tino au alo lātou lua. Pea fōi le mamalu o le tō wha ma le whale manono. Fōti ma au pa au, ia, lau tō tama le nale, le tātou tama le nā o le whale manono. Lea ua,
i tu tonu o le whainga malo ma o le whaatua tuanga le nā o tu iai e le whionga le minsta o leo fui mō whapea fōi i le tulanga o le saunga le mō maleola toi fuata ina i whale pui pui. Malo whaftai, sa ili malo i lau sunga mulipola e a whapea fōi o le tapua inga o tātu a inga. Ua e tau nu uai i lea fōi vaenga mawalunga o lau tau mawhainga, ma lau tau tua i lea tenu. O le sanga tau fia whaatalo whaatu fōi ma whamalo i langa lena misi e te aula na malanga i a Amerika. O le fionga whamuina, to le tai David Tour, ina ua mawhai o na pasia ma alo ia. Le whaulu whale atu i tutonu o le Florida's Boxing Association Hall of Fame. Masalo i fo se taimi e whaulu whale ai Los Angeles Boxing Hall of Fame, the United States, ngā lo tele o Amerika. Ma lo whamuina to le tai David Tour, e le tauata i ma le onasai. Le tele o nā tau sanga wa tōna i atu, anō talo ai i a le atunu e me se fo i a si o te mama, si o te nā, i a Noela, e wha pia fo i a le ta mā, ua whai i langi ma wala au i le tua, wha mana waina fo i ngā luenga. Ia le atu tele le tātou wai ngolo tāpo ia, mo le tu fo i lo wha angama, wha amnianga mai lo tātou, te whono le uso, polo te vau, ma ta wheo le lua, Penny, ia wa pēr fo ili whale tua ia sina, mai se fo i o lo wha angama wha amnianga mai lana whionga. E le te whono, le whionga fo i le minsta o matanga alwenga. O whaato anga, whainga whaiva, wao matua malafu manu. Le sunga, le honorable la ulia le mali atoa. Le uotea polota i vao Schmidt, e la wafionga whamuina. Ere na. Ona toi o mai leo la u tala noi i le mata upu lava lea e winga i le toi ina lea ia ma le uso e a tiu mole matua a whetu mai whea. I le whaalongolongo atu. O lo i ei le whaamoi mawalunga, lea na usu whono ai nei le whono au au le kalesia me tisi whaale tausanga. I whonga. Ma le mai tau atu fwoi. O lo i ei masi tasi o nā tali ipo o nā lo. O le a whau umai ei veo se whaiwhi au wha maoni. Peta. Manatu ua no foilo vea, i le tūlanga o iai le Palestine wha pia foi, i le komiti wha foi, le whailau tusi, ma le pulengo le a onga whaiwhi au ale metutisi, i piula, wha pia foi le lau mua i whonga. I le anginga ai o se kilipi na sau le vai asu na se iba vai atu nei. I le launga lea ale to ina lea. Whaata tau le kalesia me tisi. Mai latou umo whaiwhi au le kalesia me tisi latou te ena le tutongi ina o la fonga. I o tau wha ma vai mai nei ma malolo mai o tau to finga whaiwhi au. O se la fonga onga lea la fonga. Se la fonga onga lea la fonga. I le teitai o le kalesia. Whaatasi ai ma le whailau tusi ma le pulenga o ao ma le pulea onga. Lea onga whaiwhi au i piula. Lua o le wala au. Malolo mai. Se i o atu isi whaiwhi au fau e ngā lulue ma o leo lo tausa ili ni o lato nu fau. E ao fia ai malona atali tu lou
le swafa o le faifi au Reverend lela avea nei ma faifi au wha maoni. O le silin tu lei mai. O le a whawhewhea ona le popole. Whawhewhea ona le amana ia i se tō wha a se tamā matua. Le tau ma whainga wha lea nganga a sona ata lii o lea o tini le matala langa o le a wha wina o se whaife au wha maoni. A o le sai i te tai o le kalesia. Sai le kalesia me tisi ma whaife au mai o lo ngā lulue. Ona o le mata upu i la fonga whaife au, mana mata upu o le porokiki. O le mata upu o le malo. A le whai ua toi anginga. O le fionga le sa whapito. O te tino iai leanga o le ngafo si te ngata. A le whai ua utitilo atu. E tino iai ia le sunga ia tiu manu matua fetu mai fea. I le sotanga vāvala lata ba le fionga i le sa whapito. Sisila la i mene i e lua utala no atua. Fa i le so tanga i le fionga i le tamaita i palemia. So tino, so toto, so ngafa. A olona atali i lea i tonu o le ngā luenga le tua i le kalesio metisi. E le lafo upu i le fionga le tamaita i palemia. E peis tangata la te le masani le aiso la so tanga. Ai alofanga pipi i whamailanga e le itofie e le tua. O fea, la mi o tonu o le mea. E te i le kalesia, a o lea o le a whaulo nā tali. I whamata, e le suia i le ngono ni te ngato le kalesia, mani nuu mani awhio anga, o lo sila ma whaalongo longo i le mele nei. I se tamae tupunga mai o na sulu ngā titi, se au na le tua o le aluatu, e whai ma fita e whatino le ngā luenga, o whea lava le nuu, o whea le awhio anga. Ia, whea tui fui. O se vaenga e sila i ai le pulenga. Ale e kalesia i ona tūlanga ma popo male mamalu. Whapena fui. I se tō whāru walu mamao. Ale pule a onga ma le pelestene. O le kolisi. O. E o ina. E a vea mani whaifi au whamaoni. Ile lau mua i piula. Ia le nā, tango o e wha wasenga ifu, i lau mafu whau, ai nā ona o wha ta oto ato le anu whale, o le mafu anga le nā, e te tau ai, ina ia leo ina, nā i lelawa, ia leo ina lau ngutu, ma lau whaiva, ma ia leo ina ai lea o lau wanganga, ma o le a wha asau ina ai, wha asau ina ai leo lau wanganga. Ia. O le tala atu le nā, o le afa le tu la e tolu, man tu fo le afa i tu la muli ale nei e tau le wha. O le teimi le nā tātou te tala no ai, fo i mwha soa, o le a ta tala i le tātou le nā, whina ngalo wha li o le tunu. I le isi vaenga leo wanga i ai i o le tātou komisi o whainga palonta, ma le nau ta inga, ina ia. Ta tala le ava no mo Samoa lo lala mapapa au fafo. Ia o mai le finangalo o le komisi leo lo whaatala no ina ia finangalo o le tangata i le tō whāma le whautanga. Ia o mai sui a lato komisi i New Zealand nei a o tātou au tasi fo i Samoa lo lala mapapa au i New Zealand. Mātunu ui fafo i oe mātou te fia maua fo i lea whaamrianga. O le mawhai o nāmana i o mātou tangata. Le anga le me sili ona tā ua i le soifuanga. O le amana ia. E te aluatu o oe te tauna no foiluma.
ai te le I whaasili au pule. I se pule na whaasosoina ma to whinga tangata e oe no fulu mai o. Ai e sau e whaase e tuangalu mai o. I se no whanga e le tāua loa. Lale tāua o le amana ia. Tāua o le amana ia le wala uatu I tuai o e te whio mai. I le talaluma. Nai lo o le wala uatu o le tofinga le talaluma. Wha mole tu lai o e nai le ulu o le lau. To e se o se mai le tangata le lau umana iai. Le whautanga. Ale komiti whafue se mai lumai. Me tā ua o le amana ia o le mea le tangata. Whape nā se le ngona Samoa. I le tā ua o le amana ia o Samoa after all these years. E moi, ele I whaia isi pāle mia sa iai a ma tā awha ma me ole ma. Ka pe foi a tupola, vai tu le suafa tama ainga. Le sunga ia vai po le fionga foi le loli ia vai. Te ia o mai ia tu le epa. Ma le totoli ia tofilau. E mo I ele I whaia I nā vai te. Ala lea ua whai. E ua tula I mai le whainga malo fo. Lato wamana ia le sau ta ua Samoa o e o lo o lala ma papa au ia tunu I fafo. Ma le tautua ai tau malele. I le ma whai. Una tau fia. E nisi Samoa pēna whape whatautu whapena. Ele whaia Samoa le tonu mō tangata loa lalam papa au I fafu. A wai whailo whapena. Ia, on tan tolu la ia lea. O le campaign fo la atu le pa. Ina ia tu malosi tangata la e a lalam papa au Samoa. Ina ia te ena le avanoa ma le ia tau mo Samoa lo alala papa au fafo. E pālo tatu ai. Rona winga la lo tala. E sili ale anga I mai o le komiti a toa la na tofia nei le malo le whai le whaataltanoanga I Samoa. O mai matala mai o tau ao I o sui mamalu o le komiti. O mai e whaatalanoa Samoa I fafu. O mai e whatala nosa bo I fafo. Po le aso mātulangona, a o le aso tō wha I le ia maulunga Samoa loa lalam papa I fafo. E tau te le whai e Samoa le iunga mātou, e tau na whai e mātou ia no nofo I fafo. Le I male le ai. O le amana ia Samoa, ostulanga sili ona tā ua I le mawhawhau. E maua tupe, e maua taimi, e maua me oma. Ai le to e maua le taimi e whaatino ai le amana ia o Samoa. Ioi, o le taimi ma le amana ia. Tā ua tele na I le whaafonga ma le sila mai moa le atunu. Ia le arwe no fo mai manino mai mamla ma ke manga ia fo fa. Mamla manga le mea. Ina ia e o mai le komiti nei wa uma ona tatou tapena. I le talia Samoa. E fatino ai. O le sili lai tu lai mai. What are the logistics that we need to do this? How are we going to act this out? Sili nai tu lai mai whawhea na tātou whaia. Nā whaifo e lalo tonga la tō mai ista ngata mai se e vevesia. A o le tali, yes, e vevesia I teimi umalawa, I so se teimi mua e introduce ai, ma insert a piece of legislation po se whainga fold, e vevesia.
Ai o le tali o mea ia. Whao ngā se model of a prototype. Se mea whaingo fear. Se control population. Mos whāti te inga. Mo lava tātou tama mateine whanau o Samoa lai o skolsipi e le usapi fiti i suva i Nandi. Le lua se lau o tama mateine. Whai ma whāti te inga o se atu nuu atoa o le apalo tātu. Mai sisi atu nuu anga i Samoa. Whai la le prototype model na. Whapalota ia. Ia le lua se lau na o tama mateine. Whai ma whāti te inga. Whao ngā iei le ofisa o le hei komisi a Samoa lea ua whātuina. Na paula vai e te tau na whātino mea whapene. O na iei le wa inga mamau. The vision. The long-term vision. Alala na u whātune le tātou ofisa fau mo le teimo mua i whiti. Whao ngā iei. E whawewheo na whai ei au kilani ma New Zealand ma Australia ma. Tātou wō, tātou te le stala. Whai le tātou le stala. Mantua e lua tātou sitseni. Dual citizenship. Le stala i lau sitseni Samoa. Le stala i lau sitseni Samoa. Whai ngō fie la ia lea. Ona i loa. Whapopo oe. Ia, e te lau le tau le whapopo oe ni lola. Ni lola lai Samoa. O lea lava ua whai a lola ia. E o lea iei tangata mātunu i whafu. A leo le nāfo i whao ngā le maro leo lo. Au mai e le. Ele malo New Zealand. Leo lo whai ai ma whaatanga ina o lātu tangata e palota mai Australia, Hawaii, Amerika, ma Europa. O whē wha maupopo iai. Leo o tofisia uma vaenga SS o New Zealand. Ma ofisa o konsula ma ampasa. Wha pēr fo i hai komisi o le malo Samoa. Whai ofisa nā ma ofisa tū tonu e anga i ai le registration. Anga i fo i ai fesili ma so se mea. Se ia o lona taunu unga. O le whaata o toina o le ala fua e whaatino ai le palota mai tunu e whafu. Ia iai fo i se vaenga. O le au whainga ruenga e te tau o na koleni ma o ina. I le poto ma le anga waa masani. Mau ai ngā ruenga. I le foefoeina ma le whaatino ina o mata upu umaia. Ina ia te oto i langa tonu. Aua ni vevesi. Ia pe iai fo i se sasi. O le a le au noa lava ma wha le tonu i le teimi mo mua. Ioe. Ia whai fo le kalafunga e alua ma keu keu. Le pā o solo e kamaki ia mai fo i koe aki. Koe whai wha le. Ia whai marisi ko inga ma. Whiri alanga awha mai. E whai nice. Ia le nā. Nai motu ngā awha nā. Wawai iei foe. Ia tātou whawhiwhianga. Ia e mai se fo i o tātou telefou i vai whanua. Ele ngangana Peretania. Oh,
maulu atu au mai koe makara ngoi nela ko pula ka down the Vicinango down the river flows down the Vicinango is where my darling goes down the Vicinango down the river flows down the Vicinango where kids forever go down the Vicinango down the river flows down the Vicinango is where my darling goes down the Vicinango down the river flows down the Vicinango where kids forever go. Radio Samoa. Oh my tatolotu, oh my tatolotu, oh my tatolotu, mafa afita. Fai mai ali o leo ko ka kala ka ko kwa oi. Longa winga o leo o kele fo ile vangwa yo ngoma wa ile furu. Ma yo ngoma mai e fo. Ai o kele ma ile va uia. Kalo sia. Awane tu o iai se avanoa I le nei tau malulu. Asiasi lau fo mai po se fale talavai. Pe vala au le Healthline I le ovalu se lau. Ono tasi ono. Manatua, ele ai se tutongi el tui pui pui el fulu. Pe a fai ua ono lima pe siliatu au tausanga. Ma oli pe Pasifika, ma ua lima au tausanga pe siliatu.
Pe o oe fo'i o se tina maitanga. Asiasi le Pacifica Market i le iwa lima Browns Road i Marurewa i aso forele taitasi mai le vanu le tai awa nga ele tolu i le awoli ma wale pisua vaisalo faausi keke mamoe tau mafa male barbecue te lela ai Samoa mo tamaitai a li i matamaiti ma wate ungai ula o sei tau talinga whapele anano me tau lima Samoa koko Samoa masipopo keke saina ma chips mai Samoa au mai lo a inga mau malo i tawhawhao i le Pacifica Market i aso forele taitasi Malfa Elia Fa'afiafiaina oe i leiva lima Browns Road i Marurewa. Mam, ai se ai kakau ai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo kwheku ai. Se mam. Ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua i foi o rua malo kua finge. Se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai se kama i kiki ko kongo o se ainga. E kele le avangoa e maua ai fo is ka maiki pe aki ngā o la kofa i. O ke le whakamala ia oe ali i maso me. So se wha i ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai, tanga i ane ele alliancehealth.org.nz, mo nisi wha amtalanga. Now for another wellness weather report. Winter is set in across Aotearoa, and there's a bit of nasty stuff around. We could be looking at a few gusts of COVID-19 and flu mixed with fronts of other bugs and viruses. To stay well this winter, mask up. If you're sick, get a test and rug up at home. And get your vaccinations. Back to the studio. Sounds chilly. Do those three things to help stay well this winter. Go to covid19.govt.nz. A second COVID-19 booster is now available, including for everyone 50 years and older and immunocompromised people. It is recommended if you're at risk of severe illness from COVID-19. You can get your second booster 6 months after your first. For everyone else, one booster still provides good protection. To find out more or to make a booking for you and your whānau, call 0800 28 2926 or go to bookmyvaccine.co.nz. Ngase o tau malulu, wa afia tele ai o tātou community peitai. Ama ai ona whai uma o tui pui pui, o le ama whai ona pui pui ai o e maisi tangata, mai mai le nei vai tau malulu. E whai fualo tui pui pui o le fulu, pe a whai o e tangata Pasifika o 5.5, pe sili atu o tau sanga. Tina mai tanga, pe e te afia le mai sela, mai suka, ma le mai fatu. E mawhai ona whai a uma tui pui pui o lo a inga. Pe a whai e te hanga ili o Tara Vaccination Center. Pe tala noa i lau fo mai pos fali tala vai. Mana tua, a whai o tui pui pui. E le ngata e pui pui ai oi. Ai wha apea fo i lo a inga. Wo e ka le sia mal community. Now for another wellness weather report. Winter is set in across Aotearoa, and there's a bit of nasty stuff around. We could be looking at a few gusts of COVID-19 and flu mixed with fronts of other bugs and viruses. To stay well this winter, mask up. If you're sick, get a test and rug up at home. And get your vaccinations. Back to the studio. Sounds chilly. Do those three things to help stay well this winter. Go to covid19.govt.nz. Ia le da o whaafonga le tunu le tele o la patainga o whaamai manga se ngase o lo o whetuledi mai le nei teimi o le tau malulu. E le ngate le I kilia le lei tātou ma le tūlanga lo ile koviti o lo o whautuai le tau na whaia peo tātou tui. Ia o lea la ua tau muli mai ai ma te tau mai ai lisi whaamai o le fulu. Ia ai ono oi fo I isi ngase peo le sela ma le mawhai o le mana va le lei. Ia o le na. O le whautuanga lava ma le tu o lalo. Ina ia mawhai una ta au I le lei tino a mwisi o tātou ta mam tina mātutua. E vavena po ia ngā fie I tūlanga o ngase. Ia mwisi fo I le whanau lait. O le tali mo oe. Wa isau vai o le ola. O le numero telefoni o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia po le anga I le fionga ia tuala, ma le whiletua ia peka, se funu ma le tolu. Lappington Road I Otara. Ia po I la tofu ia nga I le lua sfulma le lua Templeton Place I Glendon Manurewa le tofine ia nive malia ia ma le usafo ia yusia ma le tumaita ia mareta sawanga o le ua tātou le tu lai wha o le tātou tālonga le nā ua a mata mai
Ia, i le wā o le manu Samoa ma le tātou au malosi fiti mai i lau toka. O le malai lau toka o lau whaatino ai le tāronga le nai fiti le so. Tātou talo ma tālo sia tama whanau o le tunu ina ia mawhai. Ia, ona pele malo fo ia e mawalo lātou malosi. One i manua tinga inas tangata au taltonu. Ia, o le tālonga muni le tau na tātou swipi e loa. Ma tātou wō ma ave le ipo le Pasifika i Samoa. Ia alo wha mai le tua valua tusa so tātou manuia. Ia wha lo foi au alofo le tātou mataisili langi. Wha tafa ai ni au vale o fō mai. Wha i o leanga o le talo le tau a le telefo i o wha mai o pesi ai i a le lalorangi. Ia mau tātou tangata i le ngata i New Zealand e whapena fo i a tumotu al Pasifika. Ia mo lo tātou watanu pele a inga matua wome masani yusu matua whawhine i lau whanua ma ele o le tātou watanu pele i Samoa. O le tatalo le nā, whabangalo fo i se leo le au le nei aso pa whai ua le taula ulu i lau whafonga. Ia ma le mali e lau whina ngalo. Se mea i nā whinga tā o le tau mawhai e whaamali e ina uma ia whina ngalo le atunu. Ia, i li tai mawhai na whai se mea whapena a pau leo le talo i molo whina ngalo malama. Alo whatu mo to uma lo langalongoina nei por kalame ia whapea fo i se tau mawhai ngā he ala tuai se tau tua e tau whaamanino ma tau whaapula nisi o mata upu o lo opongi sāpe iai. Ma ua fiu e tau whaasusuru i ai le malamalama. A o lo pongi sā pēr i nisi o whina ngalo ma loto tangata. Ia ma vea ma wala e tā ina se ai. A o le tātou malo le nale ua tū. Ma o le whina ngalo fo i le nao le tua. Te i uma atu fo i sisi lima tau sanga. Ia no tau mai fo i lea. A wala o tala le nao umana whai atu le te mosorap. E te fiu lava oe. A e le lango ina pe e te ena le whainga malo o tūlai mai nei. Po lea le itu ai ngā awala mamafu anga o maranatu na tunga. Ia, o lau tala. E whaingo fia ia. Ala e whapena. E te le fia whai malo ai. Mai e leo sou malo foi. Ioi. Alu e vai sisi malo e te tautua ma e au auna iai. Ma e whai tala leanga iai. Ai tu pe ia mātou se i langolango sua i lea fo i malo o tofi mai e lea tua. Awa o le talutonunga le nā. O ani pe whea o le malo o tu. O le malo le nā o lea tua. O tofinga uma foi, tofinga mai lea tua. Ia. O le tala le nā ma le ngang wha lalo le whaafonga tāpua i lea tunu. Ta mamtina mātua. Molo tō manos whaafitai talo mai. Lau whai ngā ruenga te tofi, mana le upu wholofola i lea so tai au i whata whai tau langa i fia. Le au malolo mai manu malo ma le au pensiona, talo fo i a whao ngā ina pelo tau soifua au auna i isi vaenga o e kalesia. Ia e mwhai o na wha le lei a tiri ai, le ngā ruenga le tua ma te ngata lau tele, i le tomai le anga waa ma le susia, sa auto wa o ina mai i le ngā ruenga, a o tau wasu le ipuwai o le ola. Ia mapu mai la ia le i whalenga. Malolo mai i le tele o tau tiute, malo tau ngā pātia, malo tau lefua i le ngā ruenga le tua. Nā o ia nā te tau i le tangata i lana ngā ruenga. Ia, whamanduia fo i le au whai ngā ruenga mo le anga i atu i le vai a sofau, tama mateine, o a onga o lo whenga iai ma utau, ma malolonga, ia, su eina fau i le mawhau whau. Ia, iai pele anga leo le tātou mtai sili langi. O lo whatu mo le tō telo i lātou o tātou walesi whatsale lau, ma i Amerika, le whionga le uso li, tu le epam so e fueina, pe foi le uso ia, ta vau mali i petelo, le itu matua, le uso ia whai tete manu, ia wha pe foi le sunga, ia tu le epa wha teisua, o le wha tonu, o le tātou wala leo le nā. Hatalo whatu mwhawhilo i atu lau whionga whanti, ia a loa o whanti, ia ma le tau mwhainga fo ia lau polo kalame.
Ia, a wale tautua ina fo i le tō tele. Ia, ma le mamalu o Samoa, o lātou tāpua i pēr, i whaiva i aso uma. Te tu ua tau, e se tasi o au pese. E whaatmanuia atu ai i le nei fo i a wauli. Tā whaonga mai vanga po whea whitalo loa i eile atunu u le fiafia nā nei. Ia iai le alofa ma le anga le lei o le tātou mtaisili le langi. Whaatmanuia fo i le atua i la tau o le ainga o le vai o le ola, lo tau ma mawhai, ma manu i ai, mau ailu lātou whaasilinga ma losi ma le afe o mōli mau. I le whaatmanuianga le tua i le nei vai wha le natura. Ia whaatasi fo i ma le vai avoka. O lua tasi, lua iwa wha fitu, iwa lua fitu. Savea pesta, tā ma le langi leo lua, i li i se Yuli Al Harrington la vele nei. Whaamdi atu, ma wha soifu atu, a lofa tele mo oe, ia soifua ma ia manuia. Well, that's it from me, folks. Thank you for another wonderful session and keeping me company. Certainly really enjoyed your company. Until next time, we'll catch up once again right here on the Voice of Radio Samoa, 1593 AM in the city of Auckland, New Zealand. This is Savea Al Harrington say, alofa tele boy, soifua. Ai whaatauwa lo manatu i le ana. O whaatofa mai ngalu o le vasa. Pe ana whai o saumiti tale toi fiala i lota musu e ala. Ai uana o ita waloa o na tamafuta male whaatasinga tali tonu mai o whainga tauna whaamuta. Ai wali maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga. Ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga. Ua te tau ona o alu, ua tu talo wa, te ngā i mai wa ai atu, ma teo pēr i manatu, o langona umai la tā ua wa, ua whainga tā ona tēna, ai whaatofa mai fasoi fuatu. O te le tau fia, loi mata o tawhe, wa sili ai lava lea, i le fatu o tae, whai mai a e alofa i se tasi, tu e whailo na manao. Ai atoe fo i mai, o lau mea tō tino. Ai malia maia, o mai le unga, la upele o na paulava, ele ai se winga. Ai malia maia, o mai le unga, la upele o na paulava, ele ai se winga. Ai malia maia, o mai le unga, la upele o na paulava, ele ai se winga.
I think of the fun times we've shared together, just laughing and talking. It seemed forever, but just when you think time's on your side, the hands on the clock are waving goodbye. If this was a dream, I'd never wake up, for fear that I'd lose you and wake up alone. 'Cause we've been together for almost a lifetime. Believe me, it's hard to let go, but that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. That's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. I've got to be going, the sun is setting. Just look at each other and keep it inside. These feelings between us will never subside. Believe me, it's hard to let go. I won't even try to hold back the tears. It's better this way than to keep it inside. They say if you love someone, you set them free. And if they come back, it's meant to be. But that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. But that's the way it's got to be. My baby, that's the way it's got to be. But that's the way it's got to be. My baby.